Tupulanga Samoa o Aoauli atunu e mama ala maia se I fai sota sao e tu mano ai le tu longo longo no taolana tuputu
tupua e toi tau fono fono. Lau anga I whanua. Ua tiua I ta ua pa alo alo. Alofa I nai matua. Tala le toe a ina. So le alo malu faiva. Tau tuana lo nu ainga. Lo ie vai tanga ula fala masi au ata ata. Lo sei pule tasi ole au roma iso ama. Ola wailoa ole Samoa lava. Tau tuana le atua lo tata iala. Lau anga I whanua. Ua tiua I ta ua fa alo alo. Alofa I nai matua. Tala le toe a ina. So le alo malu o faiva. Tau tuana lo nu ainga. Si o ta atunu ele iloa I le whaafanua. A o lau finau ua iloa I ta ua. Ua malie o ua malie malo. O lau pulelea ua malie whaasao. Iyo lau anga I whanua. Ua tiua I ta ua whaalo alo. Alofa I nai matua. Tala le toe a ina. So le alo malu o whaiva. Tau tuana lo nu ainga. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Lewa lima bidi tu tene le afol se fulu male lua I le divai ngole Aoauli de ole sunga fua sumo mo le lima sino September lua fe lua lima I fifila kanga fa talo fa tuai ila mai moa ila ka tui leo lau fa funga anga malau tampo inga ila amatanga o le divai fo ila ka tui leo o le sumo mo le lima sino lo naivo le tu sanga e pe o le tek me yelo tu soi fua mo le ban tu ola le tampa usili lua vi ai lo na lofo o mo fe o le tanto fi lai ile nei fo ia so fo ia tek mai yelo to soi fo so man to wala ile to tua fa wa le radio Samoa tasi lima iva tolu amo ma lo le fo le fiva ma lo le o sai ma lo le tawa dai e mai le fai un le dava ia so I pe o le tua le yatu mai le taimi o le porta tatu tau ba vai ai ile a so for really a malama le sto nai se ia o ane le sto nai le so sana nafi ma le so ia talo si o le dai te manuia Antonio le da fo e maua le fia ma maua le oli ma maua fo le fa tali ia I tanto wa e pe o le ia tau le manga fo le feita wina alo ia o tanto palota pe o le ia
Ya ele o antu se fa mtulanga ina ya e mo mo fa malo antu mtulanga ya antu tia pe ni ele tomba tanga mai le town le la si uri me fo stemele mo antu le wo ta tomba taile to o no se man po Fofogamua si really to la fa ile fiafiana nei ya fa malo ma le fa talo fa ma san le me fe to o no pa ya le tua le sa to fe talo wa se file mo se manuia o Samoa ya mo le ele ngata mo le so ya mo nei po an tai fo ma lo le te tano ma lo le o sa ya o pa ngama san yele tanto wala le o te ma tida ma tua talo si o manuia o lua manuia o manuia o to ile a matango le dei ma sina fo o le malo si o le ru talo si o le dai anga yantu ya I ngā wenga e pe le ia le fa wi do ngā wenga o le nei fo I vai o so fo ya ma le dei ma sina fo o tanto o li lo na lofa ma lo na le lei o le so Samoa o le montoe mutaria ia onga ale whanau e pe lao na moli mawina I fo I le au danto whanau ia onga I Samoa I le mai ai leo na iwa yaso le sa fa pe ona fa malo lo ia onga ale whanau ona o le pepesi o le fa mai o le dengue fever ia ai o le unga le vai o le tanto whainga pa lota e o mai le temil dei mua mai ale whaitonga mo mua le na whaitawina I le aso for great ya amala le asto na ya ona fa wa mai ila ia le ngā wenga ale official commissioner whainga pa lota mai le asto na al want to wai male aso sa ia le fo wa toi fa wa mai le so ile mai tau want to lai fa mtalanga pe o le tu I mai Samoa o le te ona le la I le tu lai se fulu I Samoa o le na amtali alo ia ile whaitonga alo ia o pa lota fa bitoa ia ma pa lota mua le sa fa tiroina le asululo le vea so se vai today e le ngata ile o le fo I le antoi fita wina lo ia pusa pa lota u mai tu malo e lima se fulu le sa faia la to fainga filinga ia mai e faisi tele o fale pa lota isi tu malo tele ia isi I tu malo ia na o le tai tolu e pe tai fa fale pa lota o le faingo fiel nga luenga le official fainga pa lota ya mai antono se tengi mo bua ona mawale o se tanto so inga ya marisi fo le tanto o finga wenga o lo fa pele o nga lu puna wa mai tono le tanto tro ya awale man te tuina fo ile le o to lo banga ma le fitonga o panota e pe o le tono le tanto tro I Samoa ile nei fo I vai tau ya ai e ye fo ila ma nisi utulanga fo ye pe o le mai tuina ile mai ai o le finga panota o lea sa fa pele o tu like mai I le no fanga tu ton o lo faita wina ia palota e pe ona amataliele I le so for Riley I le tu lai to lupo le timi le tonu o toi finga palota I o I tona mato ya a tonu a fa maundia mai tanto li potina o lo fa pe mai ni li poti e yai ni sui tauva o lea sa fa pe ona nga yantu I o I tona mato I le so na dafi anto ai malatai au ana leila o le vesili o le anima fu angananga I antuai o ia o le winga na la utala se ia se ten se mo mai se fa mtalanga fa mauni po le anima fu anga ai o le fo I le sila ale tu la fono I le manta upulea o le fa antanga ai o le tanu wantu pulanga I antulea o ni sui o lo ta moi ia pesa tau vai le finga palota I le no fanga lo faita winai ia tatu palota I Samoa ia pe fa tangi nei la lo tu la fono ia po le tu langa o ia le mata upu ia wa le ia le tanto mala mala le tanto manga fangafa ia ona manino ila ia le o le mata o le vai po fele me anga ia tanto ai e falling mai ile tu langa e pe ona sa ia le vai so na se ma vai tu nei o le tu langa fu ile le e pe ona ia le pito I lumai o le sa o le vai fa ile fa tu le tu sa mo tasi e pe ona ia le faitaunga e le ia lo ia momua wa le faitaunga momua la vala to ia ia me fa ona faitau ia ona silsila le ia lo official commissioner fainga palota ai ile mai te wantu mai le vai so se vai today o le timide o le mo mo ilu mala sa po na fofoi o le vai fa ile fa tu le tu sa mo tasi ia ma tu la e mai ale faitaunga lo ia ona tatu talia le o se fina ngalo mai le fionga ile ma manual tatu malo awa ale saini la ma balo le balo o lono ia ele alo ia le unga fo le finga palo tempio le le temile a mai alalena
ona tātou ua o lo lea i le pili on ta fo i lele. E ta tala i lea vanoa, e mawhai ai e leisi sui tau vā, ia ona luiina le unga o le whainga pālota, e luiina la i to tonu o le wha masinonga. Ia ma i fo i lea o le a tātou manta i tuwai, po o whea lea o le ahangi e le savili. Ia e pe o le a wha tumawina, ia le tūlanga e pe o le iai. Ia le unga o le whainga pālota, ia pe o le a ono to iai si swinga. Ai o le tūlanga le dai pe o le maitawina, i li poti pe o le awina mai Samoa. Ia o le fisili tele na, o le ale mafuanga, pe a pe wha maonia. O le nanga i en toi nisi o sui tau wā, i le nau whanga le sa whaitawina ai i an tātou pālota. Ia a whai o lai tanga i lalo le tūla whono lele. Ai a whai e wha sa, o le fisili. Le ale mafuanga nā la ionanga i fua iu teio, a o lai wha tanga. Ia lantou whailau tusi, ia masui o komiti, e anga i antu lantou te whaitaua. Whaatasi ma le ofisa o le whainga, o le komisi o whainga pālota, ia antoa i ma le whainga, ia ma le silasila fo ia ale matanga aluenga o leo. Ia o lai fo ia popula antu i ma mea pue antai o te lei lola i pe i se stulanga i tua anto le dam, ia. Ai anto no i se teimi o muli mai. Ia o na mawaila i leo se antoanga o le tātou whaamtalanga le da. Ia, o se talala tamaina mo o le rivaeng o le awauti. O le alawa tātou te whaatalitai. E le tūlanga fo i le pe o le iai. Le tātianga sa po o whea lea o le anga iai. Ia le anga ia tūluma. Ia, o le whaiunga o le tātou whainga pālo te sa. Moa e pe o le whi atu. Ia, o le tātianga da o le anta le sa wai le teimi le tei. O le teimi nei, o lea e tolu se fuluma le lua na fua. O lo o mia le vang whai o le whaatoutua le tū sa mo o tasi. Fua la lea. Ile whaamtalanga la tamai leo te wa ai entua i lunga lo penga te whai lang. O le Samoa ua poto o lo tu maupe il tolu ala tau na foa. O le vang whai ele i JPP e se fuluma le lua na foa i le teimi nei. Ia, ma ila tau o lefa mai e tuto tasi, sui tuto tasi le na tau wa ai le whainga pālota i le nawe asu o tuana i atu. E to a wha ila tau. O le ai mā wantu le tātou wa sianta lea. E pei o na tama whaifoi au nātu le pōle asfreile. Na se ima vai atu. Nei, o le tūlanga nā mō lau si le fia. I le nei fo i vaengo la Aoauli au whenga i le tunu mga aruenga tute. Ma whaiva lo filima o le amatanga o le nei vai e sofo. A o ai fo i o le mua nei. E le tau mate peni pese mai fea. A ia malama. O lei ano foi le moana. O lei a fai anga tau a sai le tai papa u o le tua masanga. E o lei a lava o le ngata i fale. E taele lava i le taifana. E tautai ai lava sauma e afe. Lava o le ngata i fale. E taele lava i le taifana. E tautai ai lava sauma e afe. Tele
Awana emisia le fara stateina, ale tui sa mo Manhattan, le as fale le asoli mo se tema. Fatau se over 4 papa on the towole fa sipa ile tui sa mo Manhattan, le tuatusi, iwa fatasi a Dominion Road in Mount Rushmore. Limas for dollar ticket, e te fiu e tau sa mi le po, pa fei menu. Ta tala le pa mo vai tau mafa, amata ile a fale ono le afiafi, anga ia tu le level po. O le a fa fifi le tui sa mau pen i le a afiafi. Vili mai lis mo so avanoa, ile old watasi, oi watasi, o fitu o valu, old watasi, oi watasi, o fitu o valu. Nurses' strikes are planned for Tuesday 2nd and Thursday 4th of September. Hospital emergency departments will be open for emergencies only. If it's not an emergency, you can visit your GP, urgent care clinic, or book an online GP appointment. Or call Healthline on 0800 611 116. For after-hours care in rural areas, call Ka Ora. Find out more at info.health.nz. O te me whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama wala tamai. A whai e whiwhia lau tama tau tala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria oia e awai I le tauwanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tama le whonga ino le talonga le manu Samoa, o le kauni tikta. O le tama e siliana reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/that. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama, tama umalawa o le lalolangi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ole te mila kula wanti le Radio Samoa le watu iwa minuto na tale o le tulai tasi. If you feel like ngolo fa tasi mele fionga I le lipule o le tautumla unanga a le TL marketing fa before I le DG South. E mo le tan to pursuit40.com le pepe tala o le tala fa vanche tongi so sentu o le lang. Ya e piki fa lo I Samoa. E upolo ya fa before le motele I sala. Fa tala fa le fionga ya no pepe tala I lene le fa tasi mai le tan to polo kala le diva ngola Aoauli ma no le fa e ma lo fo le tawa dai. Yo welcome to September. Talo patu lau talenga Fofogamua. Ya, whawhero ata fo ele tapo inga Samoa ele tātou pokalame le nei Aouli. Mālole, whamalo singa luenga mata o le niva yaso. Ya, tātonu fo ua. Maua fo ise. Whaasiringa mālo se tō tele. Ya, sa wha ngase fo. Ya, wale tapo inga le. Whainga pālota si o tātou atanu. Ya, o le alawa e fo ringa mai o lo. Wha ngā solo lawale. Whai unga o whaitaunga o alo ia
ia o le palota ia talosia ia o le mai ai fo ia mamau se tulaga filemu fo se tatou atunuu ia pe ona alo atu ai le lava ia so mavai atu Ia o le tūlanga nai pe o le tau whai te talo ai ia le ainga sa le vi ala kan tawai leo le tātou turu so sa turu lava ina ia mai avene po fele me angi ele matangi a leo pepe paule me tāua ia i o male manuia mau ai se vi inga o le tua ia ona tātou wanga ila ia le alo luma le tātou sa ia maka koka mwhaiwele leu style tūla fone pe on tātou pese ai leo pepe ia tatonu ao le o te talo foi na ia to asinsina male mai latou o loo faapeona tapua ai atu ia e maisi a tatou ia le ia ga'i palota i Samoa ia o le lava sa taputapua ai lava tagata e lana sui tauvā ia a o faagasolo pea ia le faitauga mulimuli ma galuega le komisina o faipalota ma le latou ofisa ia i le faigofie tate alofa atu ai le galuega fita fo'i o loo feagai mai latou ia i le lava malologa ia le i ai le to'olua ma le fanau ia talua na mata mai ia le fa'asologa foi o le faigā palota ia tatou tatalo foi ma tu atu i le li foi ia lau faigaluega e mai se la fioga le komisina o faigā palota ia maua latou malosi foi ia wā foi le fa'atinoina o le galuega ia mai se foi suga e limamanu le malo mai latou ua tusi ao foi ai se tatou atunu latou te fa'atino tiu te le foi taimi tāua o le o whainga whiwhiringa a seo tātou atunu. Ia, o tātou a ia Fofogamua. Ia, o lea rawai na mala marutai au tau usu fo i ngā ruenga peo na masani ai. Io, e le mwhai au tu ua le tūlanga o le tātou ngā ruenga masani a wai le ngata le tausinga o nei o tātou a ingai nei New Zealand. Ia, o le tūlanga fo i le tausinga o nei a ingai Samoa, lo mwhai antu ua. Ia, o le tūlanga le dai tātou te tau whi te talo wai. Ia maua le malo si toi fo i entu wei ngā ruenga. Ia mo fo i sina se leni fo i le toi whawhanga ia le telefoni. Ia o le toi halu i fo i le ilunga i save, uma save, ua i lava. Ia ai le hai ama se ngā ruenga ma se whi au e whaia leo be. O le vai taimi o palota masalo o sia mātou company al te tisao le si company sa tele na pisi. Awa pe o so ta inga lava lea sa a whamoe fo i le whaanga i o inga o le o le palota mo to tele o i tu malo. Ia, o tele foi lātou sa la fatu tau pap mai New Zealand. Ia, a tonu o sia mātou tau tua foi na ia mautinoa e al watu whaloloa i New Zealand po Australia. Ia, la lava ua whaingo fie o na FCD i se tau papa te tisao. Ma ua tato tau papa se fulu, lua se fulu, tau se fulu, ma lima se fulu. Ia, e mantua la tato whapitoa le i tato se i aspareile e whangasolo. Ia, na o le tolu se fulu, ma lima se fulu, e mwhai o na ngawa ai. Ia, e le ngata nao la tau fo lo whangaina tau tua ClickX. Ia, e la foise e leni online. Ia, pe whangai fo le ClickX e whatau waile top up online. Ia, le ala e pe mo le tau whai tele fo i ia i lātou sa whape ona whangaina tātou tautua i le lava i aso mai atu. Ia awa le o tūlanga i ere teimina pisi ai. Ia tuwa le si leina e sauni e whatpalota. Ia alau va i atu o umatata. Ia na ona text mai lava i nei. O so atu al whalolo awa mo le whatau mai statua pape toi lafo mai ze i tau update atu tūlanga o le whainga palota. Ia o le pe o le mea o le tūlanga na e te evo se mātou pito la au talo sia sa mo tato tele la to no whaungaina. Ia, me se foi la to na malanga atu nei ma whaunga atu tato SIM cards. Pe ona ngā lulu e foi wangutia ia matitia foi ia la to na mai lava yaso. Ia, ele ngata e whai SIM cards e o atu i Samoa. Ia o la to foi ngā i mei whai la to whaatau le Bluebird. Ia, ai me se foi la to na whaafsili mai foi ia o loa le tato Samoa Herbs. Ia, pe ona HNA foi le tato tiao. Ia, ua whiololo anai o loa i o mau atu tātou ofisa nei a ele mauta Samoa a Fofogamua. Malo, whaaputai, ia ole me pito sile na tāua. Ia a whaia o nawa e silsila antu. Fui lele o tau yeini suinga le lei. Ole talinga ia te tia, ma le fionga ia muangu tia. Ole me pito sili na tāua. Ile tātou vai lepo, le herb lepo, le vai yes. Ia, a tonu wa te lese au ngā wa lewa wa ai atua. Ia, wato tele lava nei tina ama nei ta mama tua le wa ngai mai lava le ofisa. Ia, o lewa i mai o mai.
Ia matua ai haufi al tangata ni o titia. Ia me se voi mangu tia. Ale me Ia tonu ono ana winga ta na. ole. Ale me tonu ana ta ole tangata fa matua na ngata soifua. Ia ele ngata fa matua na ngata. Ai toi mate ngata fu yo na wika. Sa maua lava fo i sau noanga se tasio tamana sa ua avatulana vai esi va sunte nei. Ia. Ai mai le au le le au fatau vai esi. Ia. Mai ali mangutia. Umala le lua vai aso ele o mawala le au le na te ia le man melo te manawa. Ia wo to sa vali mai la su e. Ja, ole mena te fai tu le sa se lua le e fai kikinga ka. Ai mi sala pa fui lua. Ya le sunga ya mo ti ama le telenga fo ya ti. Ole menta ya na wanga ya tu nei te mam ti na ma tu. Ya wai pe ole vai na ole fe so so ni tele. Il fa ma il faut le tanto le pepesi le nei ta. Ole danki fiva po le fiva o ponai. Ya la ngata le atu ne tele ni singa semfe so so ni le tanto vai le na. O le lava ua talusanga ina fo le tatou company al Samoa Herbs i Samoa. Ia ina ia lava le au mainga o le tatou supply. Ia ono to telefo le malo la tunu o le talusanga mai e le tatou vai esi lea. Ia me se fo le tatou vai sasalapa. Ia atonu e telefo isi vai esi o lo tonu New Zealand. Ia ae pe o le Samoa Herbs. Ia o le company lava i Samoa le o latou ngausia ia le tatou ti le ya wa o la na fai ngore ti ona e asu ai tono li puti ya sa e vai vela ya na ona sa e ula verspuni ya ma fai lo la winu mangole i asu taitas ya o fe lo la to le wa nga so mai fai mai e ya o tele na le ngoli ko feta ya pele o sui tato herpoti le vai yesi male vai sa salapa ya atonu ale lo pe alu nga ile suko se to ina ma se lo matua ya pole tam fai foi fa alu ina le tulanga to maulunga ai o le si va ngata wa ele tautu al tato te chisalo lo ya Fofogamua o le wo ma wa tato li poti o lato na famanu ine le aso Australian nei e tasi tato wina mai timaru ya ole aso luas fuma tolu le na la foilan se le ni Samoa ya ole ngoa le ole tangata le sala foina se le ni fanga le ClickX o Matthew Fetu ole numero telefoni Samoa fitu lua fitu tasiono o iva ya ma o mo foila luas la tala New Zealand ole aso luas fuma lima ya sala foi se le ni Samoa Georgina Juanita ile numero fitu valu lima iva fitu valu ya sa fa nga fo le ClickX ya ma le fo fa mani na lua se lau la New Zealand ta se tato wina mai Australia ya ole ngata wi sa la fo tupe mai Mount Druitt sa la fo tupe le fitu to o ta si valu ta si lua Samoa ya o penny ya le ngole le stale le camera te ole ClickX fodinga mar vason te nei to atela la fo tupe te mo palo ta Fofogamua ya ole tulanga le leile na e fallinga mai fo ya ole la ve fe lo ana chele ni e fa tanga e tanto wa fa mo fa pe ya atonu o se tala fia mo matou mal matou foi au nanga wa le ma pai ona fa tino atu ya awa pe ui ala sata punia sa mo i vai te le palot a me se las for really ya mala so lulu ya aulesa mafai ona faongata to online services ela for tupe la for top up ya ele ngata na fo yor tato Pacific for the lato talo fa voucher ya wa afua ia ile tele fa lo tonu polum sa vai ya ele te tau mau ya le malula tonu eta fa fa tau ya aulesa na cosa o le voucher ngai fa le lupo ya po ngai sa foto ya po na fo i salai lu ya le ala ye fa lo te tasi ya fengo fiana avel voucher to wainga ya fa taifo ye le on sa imal lava pale te mer fenga parut ole maybe to siliana dawa ya ole na dawa ne si to ina ma silo ma to o ya ole lava ya lo fa tu tanto le nei ale o nei New Zealand ya na fo yo le tele on to no la langi wa tele to no na em fe yo fa nga ma ye le to ale
Ioi, so se vaenga la vole ne ke lo pe lo au mau wetu vaenga. Ya la mpayana la fomulta lo pa vautanga I le telefoni Samoa. Na neo al tata website pacific40.com. Ya faungale lo visa po lo Mastercard. Ya e la foi lo talo pa vouta. Pai fona tonget pilul vai male cash power ilungo al tata website. Ya o New Zealand ia venga faungale internet banking. Ya malau visa po lau Mastercard ya wisha tunu uma ya na lau visa malau Mastercard malau bank em fai ona fa ngai nai o lasto nai nei ya Fofogamua ya eto ya ngai eto fo datu di multi hour multato di chisau ya il malaya rare park ya awa fole tu sa o inato fa longo ta longa ya o lo avatu la ukilani Samoa ya malo fai fo na ngai mele malu la tunu ele fai ona o mai fai la to fa tau o le bluebird ya so fuelas for really ona fenga luanga ya le la wa no la sto na il tato fali el malaya were en fai ona el watu e tan no ya te el fenga lo fa tau nga le bluebird I Samoa ya amana mi e fo ya tato herbal teas ya pe ona el tato ba yesi mon tato sasalap ya na fo fai ona fa tau me tato fali el aso to nai ya ai o tato numero ma fani lava ma fai ona so tai mai ai o lua tasi lima ono tolu fafa o lua tasi lima ono tolu fafa ya mnia li lau tapu inga nei aso ya o talia fo ia pa I unga lo iole penga fifiringa se tatou atunu ya mo foi sesi update o tatou au nanga isa so nei vai aso ya pa tatou au lia le lo kamalanga le o tatou mtaisi Lo va tai ma we foi la singo toi pa wale me toi fa me toi tu fai masiaki au tamana ina ia po anto to le leila inu manga ia wa te sila fia le leia wa matana I le swinga wa tau le toi vai ma mate tia ia wa tau le toi mingoi ese ia moango tia lono wing te lele sau o le tanto vai mai sa moi le la soi fo mano lo ia ma luia ngalo to le leia so fu ala bebe ya o le ai musu mai te le foi al swinga o le toi no foala una au me fan mai pe ai sa batu sa vai yes ya ai ma mi foi fa mutu to ne yaso lo vat ya so ia le songa ia le pepe tala le ne le pule o le tutu la danga da le digital ti au marketing for before ya le tanto pepe tala o lo da le talo for venture tongi so sen to o lang ya ai piki dai tanto ai ngai Samoa ya ma fano lo la to ngā lulu fa tasi a wala vala tau tuaina lo tau pa ia ma lo o tau mamalu o le temi lungu la wanti whamiru tau te ai le tasi. In this update, a person is seriously injured after an incident involving a large animal on a rural Canterbury property. St John says the person is being airlifted from the address on Tracy's Road in Lowburn to Christchurch Hospital. Labor is criticising the government over hospitals falling short of emergency department wait times. Data across several days in August shows hospitals were processing about 69 to 71% of ED patients within 6 hours. The government's target is 95% by 2030. Labor's health spokesperson Aisha Verrill says it is unsafe for ED patients to be waiting longer than 6 hours to be seen. Among the people waiting will be people having strokes and heart attacks who need care quickly so that they're not left with a lasting disability. A plea to fully fund meningococcal vaccines for all young people. Pharmac has funded the meningococcal B vaccine for all under 5-year-olds to protect up to 77,000 additional children from the disease. Meningitis Foundation Chair Gerard Rushton says it's wonderful news, but is calling for all Kiwis to be protected and safe, especially adolescents. The only ones that are eligible for a free vaccine are those first-year boarding schools, halls of residence, prisons or barracks. That criteria discriminates against people that cannot afford to go to universities or boarding schools. Consumer New Zealand says the large fine handed out to Jetstar sends a strong message. Jetstar has been fined more than $2 million for misleading nearly 100,000 customers about their compensation rights. Consumer NZ Acting Head of Research Jessica Walker says it comes off the back of a long investigation about passengers receiving the wrong information. She says a lot of people were left out of pocket. The fact that such a significant fine has been given against Jetstar today, we'd like to think this means that we won't see such misleading behaviour in the future.
And that's news. In sport, 8 chances for a maiden appearance at a Grand Slam singles quarterfinal have slipped by for Taylor Townsend at tennis's US Open. The 29-year-old American, these days more renowned in doubles, has suffered a 6-1, 6-7, 3-6 fourth-round defeat to two-time major singles winner Barbora Krejcikova. Townsend had 8 match points in the second set. I was so close and, just like a point here and there, quite literally, that made the difference. So it stings, but I'm proud of myself. Canterbury's long wait for a Ranfurly Shield Challenge will end in Invercargill on Saturday. Southland's triumph over Waikato has ensured the NPC competition leaders will have the opportunity to claim provincial rugby's most prized possession. And that is sport. I'm Susie Nordquist. Nalova Samoa, Aoauli nei o kasfutialu, Aoauli suia lingila ua kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, Amo, Radio Samoa, Vevela a.
Di venga o le rivainga o le Aouli o vai tui foi o polo kalambe whanga solo le radio Samoa o le rivainga o le Aouli. O le songa fua le ria Samoa o le rima sino se tema lua afe lua se fulu ma le lima. O le was fulu iwa miru te ute nei le July tasi afe o le toi ma mai. Toi wha tala whantu la mai mo malau wha whunganga malo le whai o le whaiva. Ma lo foi le taua tai tiu te mga luenga pe o nga panti ai lo taupa ia. Ma lo o tō mamalu. O le aso tō nai aso nei. O le ua wha moe ta aloa ia le tātou au le manu Samoa. Ma le au fiti. O le ta longolona lua le ale tātou manu Samoa talu. O na amtalia le ta amtasanga fui wa wha ingoina. O le Pacific Nations Cup. E pere ei tātou Samoa. O tonga o fiti wha pe foi. Ia, anturu ue malolosi lewa ie le temide i le ta longo le lakapi. E pe o le ia Japani Amerika e amale turu o Canada ya e fa me mo la o le tau le tolu i le Aouli o le aso tona i aso nei e o le temina tona amatali e le talonga le vala man Samoa mala o fiti ya a fa o nei tia vanoa nei fa me sfulu tala i pepa manta manta mo le fanau lus fulu tala i pepa manta manta mo tangata ma tutua o le vao tau rang no roto ruama tātou nei au ki lani mo le sila fia. Ia, pēa ma le luama le awhai tūla fua le le o le traffic. Ia ma le saunga le mūfue o whimalanga inga le malo le tātou. Taro, ia e lanta le mo tātou ia lala i Hamiltone, ia whasolo atuai na i nuu tūtua o ie pēo na iei nā i fia. Palmerston North, i nā i Tauranga, Mauricio pi taro, o nā lanta i fo iei. Ia mo le sila fia fo i le whai unga o le rive yaso. Ja, ona tawalunga leo le nei vai aso. Tawalunga leo sa asau nei. O leo sa nao tama. Ja, o nenga lo nei whanga solo antui fo ele tātou tau wanga nao le tama o le tau sang. Ja, e pi o nei ai le tau mawhai le whaasala lau. Ja, le tālonga le manu Samoa. O nei maua lewa do mo tama umala Victoria New Zealand. O nei lau tong ia peanga wa umala tātou. Po ele video. O nei whaasala lau mai ele to ina. Ia po le tama fo ia le talonga ale manu Samoa. Ia ona lafo maila ia le tātou Facebook. Ia po le tātou benga te whai langi foi. Ale Radio Samoa. A wala vai le tulanga e pio le iai. Ia le silsila iai le tātou au whainga wenga. E le nganta ilea. O le veia solo na lua nei talua na amatalia le tāmsanga la kapi. O le sa ilinga le po a yesampini le ipo lalangi. I le tupa o tamaitai. E pe ora awai atu ai le tātou au le manusina i lea fo i ta milosanga i le nei tausanga lo tali malo ai le aturu o Engilani. E mata ina i le tele fo i o au e pe ora i le wha ngā solonga o tālonga. Lea o lo wha ngā solo i le nei fo i veitang. E pe ora whai atu le vai solo na lua nei taluona wha ngā solo mai le tātou tālonga fo. Awala vai le rau sirfia. Elo tātou o tro. Ia, ua mai a tātou tālong mo e lua. E le manuia umantau mawhainga le tātou au le manu Samoa, le manu Sina. E lana tālonga le sa whaia mo ma le aua au se talia. O le unga o le tālonga au se talia fitu tolu Samoa e le i tāu ai. O le tālonga lona lua, le naftau iei ia le manu Sina ma le aua Engilani, le au leo lo tani malo. Engilani iwa se fulma le lua manusina e tolu ala tu wai ola winga ya le menta ulia le watau le tātou ai i le tālonga na le vao le manusina ma Engilani o le isi tātou tālonga o le o sauni atu nei iai ia le afo manusina o le whapele o na whaatuluina i le whai unga o le nei fo i o le a sauni atu iai i le vale o le manusina Ea, male au malosi mai a Amerika. Ea, o le la i le wha moe. Toi lima aso. O le whaitau i lalo le watilo te vai e toi. Toi lima aso ma le sifuru malantasi i tūla. O na whaiolo leo le tātou tālonga na. E pe o na sauni o tia le tātou au le manusina. I le pulu a tātou lo iai Engilani au se tālia Amerika. Ea male tātou au lea le manusina. E pe o na awai a tia le tātou sanga. Tālo sia o le awha pe leo na manuia le tau whainga na ialo tu maitai o le tātou o tru whaise ai mo Samoa i le tūlanga i pio ei ta longa lo whanga solo ta msanga lipu le langi i le tūpā leo tu maitai
e le mā i ale tele o awia e awai atu ia. O au fui e sa le lingi la kapi, e pe o ne iai i ale tunu o Spain, e a manisi o tunu ole ole o inge, e pe ia le koe ka alo mai ka maso. Samoa ua pai no sei lauta alo wa malie o alo sa ili malo ua ilo ai o Samoa I o mao o si o tatunu ele ilo ele papanua a o lauta
for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Motor Group Manukau. Awane e misia le mātou whaptoa o whaingoina o le price smash sale e o atu i le tolu a whetala cashback po le discount molo sa fau. So mai i le tātou tuatusi i le 5 Grey South Road Manukau po le vili mai i le Overselau ono tasiono whaatasi walu. Enterprise Motor Group Manukau tau tua mo oe mo le 5 tau sama. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. Awane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Radio Samoa. Taslima i watonu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiroa i tātua tunu ui le amatanga o le reiva yaso, e le lofa ma le anga le lei o le tātou matai sili o no i langi. O le neifo i amatanga o le reiva yaso, ia whatua mai ale whainga pālota le tunu. Ia mālo lava le ona sai, whawhitai fo i le atua, i le file mu o lo o i au maia mo i tātou, ia e maise fo i le whatino ina, ia o filifilinga lilo a tangata taito tasi. Ia le whau tātou wa aia le unga o le pālota, ia tātou maua le anganga, tātou te talia ia ma le loto whawhitai, ia sui o whatuina, ia e maise foi o le mālo, ia wa au maia i le nei taimi mo i tātou. O le roma le sfurwha, whai upa sfurwiwa e whapea, o le nei e tātou tau sisi i mea e tupu ai le file mu. O le upu mo i le aso le nei, tau mawhai e whaatupu le file mu. I le whapertania e whapea, make every effort to do what leads to peace. Inga atu isisi upu e ke kau mawhai i lo malosi atoa e whaise mea e mauai le file mu i le nofo le lei o tangata. Tau mawhai e whaatupu le file mu. O upu ia Paulo na whai le kalesia waewa ai le tusi. O le tusi whailea Paulo na tusi le kalesia le o i Roma. E aua le whaia le mea lea o le fe whaasala ai. Whaasala isi, whaasala mai isi, fe whina wai. Mafua mai, ona o le esenga o tā ofi o tangata talitonu. E ese le me tā ofi e isi, ese le me ka ofi e isi. Fe mai la, o isi ua whamasino fe mai, o mea ai e sa, fe mai isi, ai. Kanga ia mako, ia ua fe ese a ila tau, ma ua fe whaasala ai. Onga e ese o latu tā ofi i mea ai e sa, ma mea ai e le sa. Whapena fo i aso, fai mai nisi o le aso ngei e pa ia, mai si ai, e leo ngei, o le aso ko ngai, fai mai si ai, o le aso sa, o le aso le siri, le aso, ua mafua la, ese o latu tā ofi. O le mea kupu, ua fe whaasala ai i la tau. Ela ele, fai upes fulutonu. O lo i tala por fe mai o le nei, aua ne i o tatu toe fe whaasala ai. Na winga ua, fai kio isi, fai kio mai isi, ua mafua mai, onga o le esenga o ta ofi. A fe mai le au pastolo, i a tau sisi i le mea
e mauai le file mu i le vā ouso. Ka ko whainga pālota le nei vai aso le aso whainga pālota sa mata amilo menesia ua whaiwhi au. Mata amilo sa va le ofo le si ta mata mamai tau. Ia winga o le aso le pālota. O le mena ofo te le ai. O le file mu eva aia matangia i so se nu. Sa ufa matala ina peila vo se aso sa le file mu e se pisi vale o tangata. Ia ai ke ua umal pālota. Umangira la palo kai les falaile ia o tu lai mai le ungal palo ai fa fa longo kulo ia wa makonga vevesi mai sinu vevesi mai si tu malo o ai le vao ainga wa makonga vevesi e ma fu mai onga ua fe fa sala ai ilato ile ese sengo ta ofi man ku fo il palo ka o le faitalia tu to tasil tangata o lana filfilinga tu to tasi e fa ali ai ia lona fina ngalo ile mea ua watu ele tua ia te ia. Ai umai funga. Ia ua fe whaasala i tangata. O isi ka ngaka mai su e ka ngaka i ele pāloka le su ele ngu. O isi tangata whapea ele pāloka i. O isi ngoi o isi pāloka a. O le mea lai tupu o le whautuanga. Ele mauai se file mu. Wa foi la ele ngata inga le maua se file mu ai a fai e fe fasala ai ma fe fa msinga ai le o umal palota lona winga e o nga modia ai o el tula fono ona o lo ai aina ole palota po le filfilinga sa loto ale tangata la vaia i rola le me tu pusiling makaukia a fai o umal palota ai ko yo ka ngaka ko ka mo fai sa ve u fa pena me fai o le me tu o ele fa ku pu el file mu pe o fai mai el kus pa ia ai o le me nga manga o sa tandi o le sa ve o me fe ese ia a ia e fa lo alo ia le mea mata ofi o isi tangata e ese malo fo ita ofi pe mai kala foi la yesu o e mai amu ia e fa tupu le file mu tau foi le mata yo no tau pe lima foi upo iva a wa foi mai eta ua ilato o atali o le tu a fai ki fa kupu file mu ke minge le wa makonga be vesi tangata o le ke mi ko ngwalinge e tu la ia yo o le atali ma le fa fine o le tua fa tupu le file mu i le va oso. Le winga a fai o e fa tupu file mu o fa na o le tua. Ai a fai lo la e ke le fa kupu file mu e ka solo mu e te o e lo fa vevesi i le va a inga matangata. Longa winga ele o e la se atali i o le tua a o e o le kali i o satani. O le upu mo o e le aso le nei. Fai mai karal kuspa ia tatu tau sisi i mea e tupu ai le file mu le tua matu i lo lava o lo tau mawhai le file ina ia au mai le masenga o le misa ma whewaiwai inga au te talo e whamanatu i lau whanau whai matou ia matau mua i le whatupuina o le file mu i le vā o uso ma ainga whawtai Yesu, amen. Manu
anganga pa iai o le vinga o le tua mai leo fi pese o whaikoina o le sina o le file mu. I le rivainga o le au le tolunga tui le tātou polakaramida o le aritu le ola mole tuilanga ngā whaatai e le sunga i le whiwhi au ia pasta la whaele kopa o le Assembly of God I lano I savai mo le tātou polakaramida le rifu I vainga o le Aoauli. O le wā tui funu lima ma la whabiru te o na tālea o le tula e lua. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. O le tae o na leila le na amatali ai a le tātou whaitaunga no ia e peo rau tāu o stemi wa sola. Le la sa a wei tia ia le afoi. Sui o le tātou wala leo le whionga ia leo lo eli Aisha Hooch. O le vainga leo telefou. Ia wala wale longa pu ili i o lo taupa ia. Ma lo tau manu e leile usi mai e o le whaafunga le di vainga o le Aoauli. Te whatalo whātu I o mai moanga le nita e ao o le asunga fua. Ia o le aso mua foi o se tema lua o lua lima. Ia leo watu ina atu le tātou whaasala launga po le tātou reporti. I nei I le tū I tō naimato le multi-purpose gym. Ia o lo vaenga o lo o tapu vaitasi mai le whaatinonga o Pokalame, mga luenga le ofisa o le komisio whainga palota po le OEC. Tu sai foi ia male awawina le tu whaatasia. Ai meise le whaitawina ai ia o numera o palota. Pe ona whapena ona whenga iei ma le tātou atu nui le la foi vai aso ua mawai. Ia e lea pe ona e sila sila o le mātou tu ina atu le tātou reporti luma nei o le gate. Luma mai lava le gate. Ia ono tūlanga o lo o whapena ona loka ia le gate le teimi nei. Ia e talia ai le teimi tao e te tala ai ia o le na maua I le au whaingaruenga e mese o le ofisa o tanga ruenga o leo leo la tau o lo whapena ona leo ina le nei fale ia o lo whamawina ai o le se fulu o le itula se fulu le tai au nei ia o le a whapena ona te tala alua ia ai ia mo le toa tele ia anga iatu ia le temi nei o le toa tele lava o tangata o lo o whapena ona malolo I lalo o la au ia mo la to foi ta vale ia tali ai foi le temi te talai ia fai tuto ia pole ke te anga ia toila I tonu ia ele o mawhai o na anga inisi tonu se vanga na ai ia le au whainga luenga ia wala vale le amatali ai o la to whainga luenga ai le itatala mo le lautele mo le silafia. So o lea la ua whapena o na talitali atu ia I se taimi e te tala mai ai ia wā le whaitau ngā loa ia o pālota pe o na whapena o na whaatino le lafo I vai aso o le aso tōna I mo le silafia lea sa whaatino ai le whaatu langanga o palota whaapitoa po special votes. Lena whapena ona whaatulanga I tu malo I le asa tōnai. Tau mai lava I se taimi o le aswana nafi o le asa sa I o lo whaatino peanga luenga I lato o le official komisio whainga palota. Ia e mise fo I lato le asa whapena ona moli mawina po o whailau tusi. O scrutinies. Ia awa lava le moli mawina o le vaenga tahua o le asola o le whapena o na whaitau aloa. Ia umalola I o palota. Ia whaopopo atu ai ia ma palota whaapitoa I tu malota I tasi. Ia ai me se foi o palota o le pre-polling. Po le palota mua. Ia e pe ona whaapena ona whaatino I le aso lulu lava I aso. Ia ngai mai le aso whareile. Ia o le ala o le aso o le amaua tonu ai se ao te lenga. Ia o numera o palota. Ia I lato umalava o se tato watunu. Sa velo aso sa tusi foi lana e kisi I lea tangata malia tangata sui tau wā ia wala tō whifilia a o le teimi nei se talalata mai o lo mawalunga ia numera ia a le tu le vaeng whaopwhai o le whatutoi le tua Samoa o tasi po le fast party ia pe ona lausila fia ma le tua tele ia a soa tuai ma le HRPP ai o le ele mai loa tūlanga e o iai o le lava o le awhapena o na molimau ma sila le tua tele ia I le whaitau ngā loa ia, I le numero sao o le a maua I le vaeng whaapawhai ma le vaeng whaapawhai ai tuli matai mai pēr tūlanga ia I tātou reporti se taimi o I luma ia o na maua lea o le tasi I tūlanga o ia I le whainga whiwhilinga asio tātou watunu ma le whaalo lava, seifua. Ia, le da, o loo whaawawina pēr le whaitawina loa ia e le nganta o le toi whaitawina leo pālo ta umalawa mai le aso whareile a toa. Ai whaapopo iei mātātou pālo ta mua ma pālo ta whaapitoa
le sa whaia I lea whale pālota, ma lea whale pālota, ea ma lea fo I whale pālota, tālo sia, o lea whapea lea o na whaweo na maua mai sei unga, ea ma tātou māla malama iai, o le mepi tosili o na dawa, o le māla malama, a wā a manino se mea, ia onga kako le koe fusili ei la ia le male toi whaia se manantua pai, ia ma se whina ngano la whai. Ai a tātou whia fui se mea, ia kako whaia male a miuton, whaia male se laupa seni o le tu ia o le tātou whamaun. Ia una le ia leo se mea ta te moea e le pōka ke ala mele kai au la, ka ke mālosi. Ia ai ei lo singa konga whiki foi, le whaia koi fo. O lono winga, e ke ala mai ala kai au, piki whaalonga foi le lo pāpātua. E pi e kau ia singa kai mangiso la ikiki anga kau sawa. O lewa toi sifuru bidu tana tāle o leitu la e lua o le hantani talipea le tātou wala leo. E po le asetu langa o le hao ti eipe umai le so le tātou whaitaunga aloa ia. E ape wha amuta le asetofi le na mawai fo inisi o tala mai le tai au na leila. Ile au mua futasi umaloa ole palo tati ai mai lato fa fa ele au sita fa sa o ile palo ta fa ato aso so mai be ato fa ise palo ta sa ma se fu vai ni mai fa ato sinai ta wa e mani tele yaso I fai na palo ta
Fasa ile olanga ai emole wila mailo atu ai o foina ua fati fa anu tu ai nei mana onga o le tu i
whatwha tapo inga le tunu le amtanga le ni vai aso tala mo lau no futapo e mai. O le tu mai whapitolo o ia mate tuina na whainga palo te lau tele Samoa I whali. O le unga o le a whailo ai, pe o tangata palota wala tu tue tama wina malo si sa ieli swinga. O whainga whapolo kiki o le roa whemare futasi, ai pole tue taliu I whainga malo tuai. O Dr. Richard Herr se tangata tuma o tia mate tuina whainga palota, mai le Universite o Stete o Tasmania I Australia. O lo iai Samoa, whaatas mai sisui whapitoe mate tuina whainga palota, mai le fono tai o le Pasifika, New Zealand, ma Australia. O her, e le fau le tulang le Pasifika, le foi sanga lue ai Fiji, New Caledonia, ma le tukuki. Sa ia whaari ai le New Zealand Pasifika. O le ungon whainga palota, o le avea ma whailonga tāwo tele, le fōlaunga whate, mo kalase Samoa. Pe o le avea lea e toe a tiri wha malosi ai, le swinga wanga iai, po le toe wha mautino ino, le toe te liu I whainga malo tuai. O le whainga palota, le roa wheru futasi, sa wha mutali ai, le vanga wha upwhai, le fast, I le fast full o tau sanga o le whainga malo le pātia pūlea, ia tau o tangata, HRBP, sa mawhoi ona sa whai le roa I pāri me tamai tai le tofi fia mena mi mta awham. A whaatali tali mo le toi whai taunga whai ua palota, ma palota wha pitoa le vaso nei, I le whainga palota le whai unga le vaso, ai o le unga sa iai le whai unga I le sfraile, o whai lo ai le maua le fast, o no fo e whawa e le whainga malo. Whaaria he, o whaatinonga sa whaatamo e le whainga palota sa solonga le lei. Ma ua wa ai le tūla lato sa mo I awalo whaatinonga o iai palota New Zealand, ma Australia. O le whaonga ina o wala whaate kono losi fau e visota iai le staro tangata palota, ma whai taunga. O se stepu tele le iluma mo le tau le leia, ma le mamalu ai o le whainga palota. O se whailo manino le ia sa mo o wha fau ina a wala o na whainga palota. Ma o tā o tele, mo tangata e mate I tuina whainga palota o na iai, ina ia mautino ai, le iai o le wha maoni, ma whesoso ni ai le tau le leia o le ngā senga, I le ngata mo tinu I whafo e whapena ma le loto I whale. E ulawa le whaatinonga o le anganua sa moe na o matai e mawhai ona tau wā mo tofi le pārmeni. Ai o le ngā se senga fau o le whaatinonga o le whainga palota, wā tangi ai me ua whai e ai whiliwhilinga tangata e peona whaari ai e her. Ua tau tina le tamai tai sui so upo tupe le pātia le leipa pe se tā Barbara Edmonds, Ia le whaia sana me se onga a o ios whaia le tamai tai min stau tuper whainga malo, Nicola Willis, I lona ngawhai ma whewesia inga sa di le mai, I le whale tuper le Reserve Bank. Ina ua tali I tala I le wha mawai wha fōseiro te te whono le whale tuper, a le Reserve Bank, Ia Neil Quickly, I le awhiawhia le sfroile, sa se ona whaalia I Edmonds, I lana I tūlau o le Facebook e whapea, o quickly sa avea foi masio le komitio ai inga whaatino mo tupe al whatupe. O le komitio e whailo na sao ta o tele te maa ainga e pio na ave eli taula inga I le whai masiaki li taulu manga o li taua loa. E la tu te whaato oto ina foi e whaatula ngana alo I o tupe tongi e whaatoa ingo tupe po le official cash rate, OCR. Ma am te ina le porkala me amata le whali tupe le Reserve Bank, mo le lomino tupe I vai teimer koviti, ai fato a mai ala mo na whawaina I lalo le whainga malo le leipa I le roa whasimariwa. Sa maasiasi e Edmonds, ina wala pita ia le lo minga le Herald ia lana sasi le tae au le stonai. Ma ia whamanino ai o sana sasi moni. E ulawa ina sa ia ina, o quickly, e leo se sui o le komiti malo stele whaatulanga ina nei tupere tongi le OCR. Sa ia whaasa o ina le se, ai sa le ina lana au whainga roenga, ai po isi sui whaipule le leipa. O le taunga tā telo le tau o le soifanga ua matua I o aia fianga I tangata maratua o li taia e whaamoe moe pensiona. I se sa I liringa o la ngona muli nei ale ANC Roy Morgan ua whailua ai o la ngona o tangata whaonga o loa matautua I tūlanga o iei nei alatu I tūtau tupe ua palasi se tūlanga pito silio na vai vai atu telu mai le whaalinga o la ngona ia o ke topa le roa whemare futolu. O le whai unga e muli mai le ni pote le jori sila le vasu ua mawai. I le mawaina le tangata whawhautu o tupe. I ni isa tangata pensiona ua mai ana te tongi mo keso la to fale ai o lo fetoi lava I le mamafo le tonga tā o le soifwanga.
Sa longo le tamata komisino tangata li taya Jane Wrightson i le porkalame le Saturday morning le New Zealand. O le fast food pasene o le au pensiona. E na o lato tupe o pensiona e wha moe moe iai, i le isi luas futau sanga e whiololo atu se leni e moa. Ma ia tāwai e manino mai iai e le o iai se mawhan whana i lau pensiona. Ma o whainu mera o iai nei o se tau whangu lea mo tangata uma e televou, ma whiololo ane. I le whaasao leo se leni mo le litaya. Whaali e Wrightson, o le mawhai o no lai pensiona o iei nei pe a whailea, e iei lo whare o mai o te tongi le mo kesi ai pole nofo i se whare le malo, e ngawhatia le te tongi a peitai. E o lava ia i latou o iei umane vaenga lua, ai o lo o iei lava i le mamafo le mafo whau i le teminei. Whaali e le komisina, o swingo ai inga whaatino si o mi ai pensiona e pe o le talo sanga mo le si ilunga le mati tue alo i ai ona li taia. O le apito sili ato na tinga ai tina mai tu ai ngā tangata anu toa ngao ngao. A wa i la tau nei, e la i ti tiaru tupe whaasau i o la tu olanga atoa mō taime li tai ai, talua i le vala o te tongi e maua, i le vau i tu pao tangata, mo whaafita Aouli, i tau singa tutusa. O iai le popolenga o le whaavai o whalau whaasaina ni sila le New Zealand Drug Foundation, o role si tiole numero tangata e whanonga matawhi e whalemai mai whalau whaasaina, e veo le methamphetamine, ma le cocaine, e tuwau e whaawau ona si tia. O whaamatuina le whaavai ala na li putifou le drug overdose in Aotearoa wa whemarero whurulima, le sa muri ta ia yola sa whano i le overtelo whaala au e tangwhia le vāle wafis furuono, ma le rua whemarero furwha e whaongai whaamaumaunga, o suenga whaapitoi ma liu po le coronial data. O le tamaitai whaatonu o le whaavai Sarah Helm, sa ia whaalia, sa i loa lava o le si tio a whianga mai nei whalau whasaina pe atiu tilo, i le oso tū i lungo o le whaongai no le cocaine, ma le methamphetamine, se popolenga tele wa iai. O iai fo i lona atunga lunga o no le tō tele o tangata i le o masani ai wha i loilo i le wha PI, ia whianga mai le overtele o whalau whasaina, e tangwhia. Talonga, e se fulu whaskoa sa mawana ula kapia tamaitai engelani le iwa suma le lua le tolu le skoa. Le sa sasa pala ina ina manusina sa mo le la talonga le tamana sanga i porolangi le taia wana nafi. Wala o sa mo se au vai e whiriwhiria mai tamaitai e leo ta alo ni tamana sanga maulunga. Pea whatusa sa tia engelani e ta alo wha professor umateine koe ki tere ka kongi. Ai ole tonu ana ai sa mau ele tiki ole sala harmony vatau. Sa tau te le iai lantou. A wao i lantou se au mua tamai te sa mua. Mau ni ai tonu ole sutasi tau sanga. I le taman sanga ri pororangi. Sa whai ina sa mo li talonga mua te ole lato puri Australia fisu tolu i le ai. Ina ua mau ole lato sala le fasu lua minuti ole talonga i le tusa maritosu lua mita le mamao ma le pou. Sa ia le famo mo le lato faia onga Ramsey Tomarico ila na au e ule polo mo so fa ile ni scoa e bona li potia ile lo minga le Guardian fa li Tomarico sa ta pena ia le vaso a to every time I lungo le malae o le lato kapteni ya masu sui matamali I tawawa Power Racer sa li ule lato numero se fulu ya va ta ma fasili ai pem fa na kiki le polo le po sa ngungu le ti sama le fulu lima fa tanga tomate matel malae le te mila va sa o le polo ma fa fo se ona fa longo ina le ala langa fia ma te no le au sa si siva ma te te liu le a fo malai fa le te mariko I le tilo I fo ninga fia va tau ma te no le au sa la ngona ai lo na nga fia ina utau ai te tono su tas te sanga ai ole maru malo engelani wa awa ya toine ya kanata masko tilani lau si o le quarter finals o le tamal sanga ri pororangi ma le aeto a Amerika le ata alo mani manusina sa mo le lato pulu le wha ungar vasa nei. O Amerika sa ritusa ma le Wallaroos Australia le tai tosu tasi ai le data alo ngana nafi. Se tasi o ta alonga mata ina telo le ta amasanga li pororangi ua iei nei. E o reisi awa le Pasifika le Fijianas e Fiji. Sa whaia ina ia Skotilani le data alonga sumalili mai le lo fluiva. Ele jamar sanga ile tu para ile Aoauli ile tu I por Pasifika sa amteina le fato sina le Flying Fijians mo le pui o champignon lo lato umia le mano malo ile kaletahe tonga I suva I Fiji to sulu se fulu
Sa lava skoa e whawhiti le moa le ta aro whaatau tino ma le whaatau tuatonga. E pia ona mana o mia le manu malo e tama waise le lei o le latu whaatau sina e manu malo e se ava noa. E tau sino e ipo le rangi lu lafa ma le rufu fitu i le mai ai o le manu malo i le manu Samoa inu kua lofa le whaunga le vasta wain. Ai ole amatanga le whaatau sina i Apani. Mo le tabar sanga le ipo le Pasifika sa amatamanuia i le matati o ni aiwa manu malo ai i a kanate 5 sulfitu sul 5 i Sendai. O se manu malo manta ina i Apani sa mai te wina le whailoina le Wana Derns. E peona avea maskapiteri pito silon talvo o filfilia le awa i Apani le lusu tolu o na tau sanga o le atau le lesa whanau ni sila. O le mana o champini ia e o fusio le roange le ponga mafa o Alexander Uzek. E talu ai nei sa talo sanga ai mo le toi whao popo le vai temi sa whata pulaina e awa iai. E wha mautu ailo na fusu i alu pesodi ai la uli Joseph Parker. Mo le pui pui o le lato fusu le WPO olo ia umea. Sa tu ia le WPO ia Uzek ia le tos furuaso e tapinai se fusu anga de masinto wai. O Parker o whatu la whanoina eluina le fusi sa manu malo mo wai. O le atu e whao popo le temi sa whaali e Uzek, ono se manau o awhiai a e uilea. E le inisio whaamtalanga o toe, a lia e ane e whailoi nai. O Uzek, o Ukraine, lusu whaafusu ang wha professor e whae ina sulima manumaro tuyoti, e na tele alofi e ina lava se is fusuanga. A e uilea, o se ata video muli nei, o fesiringi ai se o ngongo na manua, inu o whailo ai, le siva i lungo le whata o whawhiwhianga i se wharingo musika. Tala no ai le vai ngo tala o ta'alonga le television Sky Sport, David Higgins, o lo ia whaalau tele ina whai pele ngā pāka i New Zealand. Sa i tāua i na televa ai i ai se whamau ni inga whafo mai e ilo ai se manua o ngonga. O au se manua o ngonga whapeora a vau i ai o ia mai le siva. Whaali Higgins, a o mai lo e whai pelenga, yep, i leo whate i ai se tulanga. Mai e tāua ai o lo manao ia pāka e fosu, o le melea, o lo fatel telipea. Tala na le yas, ia per file mu le tunu, manui lava toi tulao. So Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo.
Nga ile de vai ngole wole vai twai tato foi pol kala me fanga solo le ya wole la solua ala radio Samoa te silimba I tolu a mo ole was fulu male fitu midute te ne le tulai lua te anto sunga ya se uli umla lefi mo tato tala pe o sa e fa funga te ile de ya songa fua ya wala wole long pu yeli holo chopa ia malo to malu ya sia ki le le ta vale te le yang ya to piki le fana wa onga ile ne ya songa fua le masina lo naiva le rifo I to sanga tato lia ya fe fale tonu lo sa fi mo bi se si ta vale o le wa fa tasi mai ale tlenga ya le ala ku so fi le le o le to tumala udanga ale enterprise motor group I marka wa fo ile fa la loina o le na to tua ya ma si ala to au nanga foi ile de ya songa fua ya fa tala va to le tlenga le ala ma lo fe fi ma lo le tawata ma lo fo ile so fo ma wa la so fa ko mo ya ma fo tawata e wa ta to ina se tato no ya ya le li le tato fe lo ai lu mono nei fo I aso mo mo se tema ya le pe wa matala ya ile le spring of pain for my ya e o zo fa ke de la pi si ma fa ke de fe au me de la fa ya ja maar lo sai maar lo te wan tai o tanto o li me le va ya so fo ja te lo fo o le da wa le va na e saudi ma e ta pena fo ja wale nga ye to pe o pa e ma lo tanto o tro ya pe le ye ni tanto ta le na sa special na ma sino kuso da mo to fa o mai le ma sina pe ya sa le la sa na nga po bua ya po lo fa o pe tu la ma sa no tato te lo tato ta vale lo Papito le masina tele ya lo fa wa pe ile le masina ma se le alo to fo ile tula mo o le aso tama le masina ya le ma no le pule ma no le fa so ya anton no le wa ba va to lo tantani le ngol fenga pa no ta si ta to tro pule le tula ngalo ia o le anta tia mai le si fenga ma lo mo le si lima to sanga wale te ia lava o lo tanto tro sa mo ma lo fo le tempo ya o telo o le va fa a fia fa fonga sambo bo le asa ta penanga ya mo le va ai taule de yo le o le avo o le toi to tongo a e o la ba sa le lava ya mo bo fa tai mo ma to wa no fa tai fo ile tato ala le o le tio sa mo fa mo le fa i lo po ma fa na ulo ya te tau tua vai ia vai le to telo se tato wa tu no lo fa pe ona su mai ma tala mai au tu la mo le o tato fa la ulo I lo tato le tio ia mo le toile fa tai ma fa malo ia I ma go fo lo le tau tua fa au se tato le tio lo fa I ona sila fia fo I le lo se tato wa tu no ia tu la oma ia fa talo pa fo ile fa fo ma se tato wa tu no ia tartono tato tau fai maua ia le se weekend fia ia e wina pe tau sui mai tau nafi ia a ia le li o le wa tato mo fo ile as mo le masina ia ilo na lo fa mano na ngale le ia o lo fa ta lo tele mano na e tato ta vale le tulama o lo o fa pitoa ia pe la na fa fa ta ona ba tu na ta vale ona o tato ta vale o mala ba lo ia fa pitoa ele ngata ina pa u ia tato tau o tato ta vale ia o lo to fa popo fo na discount I lo tato ta vale o lo na wima o lo tele ma no e tato ta vale fai mai lo lima ia mo fo nei lao ve lo fa ta va mo le toil fa ta tele e mai le pulenga ia ile le lo fo se tato o to na suma mali mai foi ia mama ia fo le tau tua vai ale enterprise nei manukau ia na mai to telefone so tato wa tu le ngata fo le weekend ia o fa na ia na lo le tau ana ai ale tau pati mai so tato wa tu ia o le mo le toile le fa sta tele ile tu la male o so tato wa tu ia mo le ama ia tato tau tua ia ma o lo ai fo ia tu la uma le su mai fo ma sala mai au ia o so malo so tato wa tu ia au lo ele mano no I piona ta ua ta ta vale ia o lo dua tato ia o lo ia ta vale ta mo fi amata le lima skutala I lo vaiaso ia po ta mai ele amata le kitua se valua se
o lalo i le sefua ke ia tātou tāwale lo o e tau i mapaketi ia me se nei vai tau le tau tāso i fuanga ma tūlanga whaasoa o le tau whaasoa soa se le ia lo kele mānora e tātou tāwale na ia e sosoani po i nei vai tau le ngate na mōlau tāwale ai o lo le leilawa ia me upa po lea mo le whaasoa ia o tūlanga māsani ia whape o lo i lunga le maketi lo pusa ili sosa ia o le lo kai ona maua tātou kai ona e sūmai le tātou address o le 5 mai le 5 tolu i nei Grey South Road i Manukau e kai ona maua le tātou yacht ia e o lo so lava tātou yacht na e lua ia kai e lau pilinga ia mo nisi whaamtalanga tulang masani lava i le mai tātou telefoni o le ovar se lau ono tasiono pātas vali ovar se lau ono tasiono pātas vali o lo mātou lufo i mātamari fo i le sunga terikun le sunga le pule ia ma te fo i kamai tau o papo ia lo kai mātou ngā lua tu nei le enterprise nei Manukau ia mo la tofu i le umaua ia avanoa e suma iai ia kai ona e sua i tātou website now enterprise card sa o kono NZ ia kai ona whakino mai iai ia lau tāusanga ia pa whapewa e māua se tā vale e se tau i le ima lo mana onga ia ona whailo ona vili mai tātou telefoni ia ma whailo mai fo i nisi o mātou Samoa lo mātou ngā lua ki nei ina ia mwhai ona sosoani fo i nisi fo i ofisini po nisi o tūlanga i fia mālamana mai ia Fofogamua ia whaakai tele lava mo o wawanoa whaakai fo i tātou le jo mo le ngā luenga kai whaauau mo le whaailo fo i ma whaalau loa le tātou au neng au nanga nei ia le Fofogamau se tātou atunu lo familia le atua tātou e whenua i fo i le se malamo mua i le alofa maleanga leo tātou tāpau sili panuia ia whaiva o tōle nei aso au vitalaina tātou mai ta SEP o nei vitalai le nei Aoauli la songa fua o le tautua mala undangana a le Enterprise Motor Group i Manukau i le mawheo le misia 5 Great South Road i Manukau walau i le oval se lau wono tasiono fa tasivalu mo sauta vale i totonu o au kilani a marisila a tofo i isi o na lala pe o tautua e tuai a nisi o le malu le tātou tano o lewa lusful whamirute o te niling tula e lua wa wantu an tātou fianga i le rivai o le Aoauli sauni atu mātua e piki le whana wa onga le tuai wa onga i le neifo i a songa fua 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
sita yao na o aluane mafaa ulala uta avale na tu uailoa ai o alua e mafaa tali tali la upasi watu mule pasi le se amanoa o usavali vali loa so solo waitua let us see your pasi ofa afoe mai ela uhani hani hani leseme wangata ailo ufia fia ina wawa aya oedia amata tunei paso umalava lo ufa atali pasi ile ala. Se afatala etu ile pasi matangata po o se seleni a se fela ukesi se tupe e a ai atamaiti watu mule pasi le se amanoa po usavali vali loa so solo waitua let us see your pasi ofa afoe mai ela uhani hani hani leseme wangata ailo ufia fia ina wawa aya oedia amata tunei maso umalava lo ufa atali pasi ile ala watu mule pasi lese amanoa usavali vali loa so solo waitua let us see your pasi ofa afoe mayela uhani hani hani leseme wangata ailo ufia fia ina wawa aya oedia amata tunei maso umalava lo ufa atali pasi ile ala. Vivianga ole di vango la ulianga ia tumantu e piki le fana wa onga ile tuwa yo onga e le di fo ia so fu mantu go fila so boa ole masino se temo le vitau ole toi to tongo wa e ola au e pe ona fa mo wina le ila to ia olo ia le poto masani fu le fa mo wina o tala ole tau e mo tumre se ka ko fa e mo ka si kwa ile tu mala nanga ale lua api le si fonga le tru i Samoa le lua api le peninsula i Molido ya anto aila ma le TV iva ale malo Samoa e pe ora wina tu sa ma ye le feita wina lo ia o pa lo taulo fa atino le ina le Jim 1 i tuana i manto e pe ona yai ia le so ma le tuola nga yuinga le na amto mai le taulo se fulu ile tai awa na leila fa mai masano o antulava ile va viawa tau o fa pele ona fa nga solo pe ia le nga wenga lo fi tai tunga yai ia le o fenga wenga ale official commissioner fenga palota ia mi se fo ia le mtanga wenga lo lo va ia le manu pui ia ma le sanga le mo le feita wina lo ia o palota alu tantu tru i Samoa ai usi mai la mai mo ia e lua ia vaenga ia po la o le uta vai atu o le o lo feita mo ia tantu palota il tim ding na sina fa e mo tu la ina di te wa fa pe po le bela ku por ke bingi ka ko ku ye sa fata numero tasi lo fai taunga le alo ia malo mai fo ile fast e le fionga ia seve te fui mono sa fata numero lua malo ai fo ile sui ile fatu tu ile tua sa mo tasi o le sunga ia tu ia pu a fuatongi le toa o le sunga ia tu pai sai masi John o suina le fatu tu ile tu sa mo tasi le ua malo ile terminal on faitanga le alo ia o si umu malo ma ile suita watu to tasi ia fa longo asuao kapeli le lua fa longo se mai ile itu malo fa le alili numero tasi na malo ma ile sui al fatu tu ile tu sa mo tasi se faitanga le alo ia o toe lupe maui autele po mulinunku on semo o le fast
Fale alili numero 2 manu malo mai fo ile sui ile fast ile faitaunga le alo ia ya fui mono mai ava tito a safo. Ile faitaunga le alo ia mo le tu malo o loto fanga na manu malo mai ai le fionga fia me na o mi mata afa o le samo o poto. O le pa manu malo mai ai le fionga ya tuila epa lupe le sunga tuila epa lupe soli aisa ile le mali le ngoi o le HRPP. O le ale panta i tupa ilunga. Ile faitaunga le alo ia le tu malo na manu malo mai le sui ya le fatu tua ile tua samo watasi. Ya taufua Edmund taufua. Le fatu tua ile tua samo watasi. Ale panta i tupa ilalo na manu malo mai le sui ya le samo o poto ile faitaunga le alo ia ya fale o mavaenga titi maya tafua. Va o fonuti malo mai le sui tau watu to tasi. Ya mau ati fale si osi pu mai. Ano a matasi is faitaunga le alo ia na manu malo mai le sui ya le fatu tua ile tua samo o tasi ya mo e fa wo Julius a koe tafunai. Ole itu malo ano a maa numero lua. Na manu malo mai le sui ya le HRPP sa faitaunga le alo ia ya la wofo fonutoi nu a fasili pie ala wofo. Faasale le anga numero tasi mo teli sala fai o le sui le fatu tua ile tua sa mo watasi na manu malo mai le faitaunga le alo ia ya le atinganga mata fai la wina I inga. Faasale le anga numero lua manu malo mai le sui le HRPP le ya sunga ya fionga ya vaelua senetenari sa mau. Faasale le anga numero tolu manu malo mai fo ile sui le HRPP le faitaunga le alo ia le sunga ya namula ulu papali ile ota sami le ota. Faasale le anga numero fan manu malo ile sui le fatu tu ile tu sa mo otasi ya te to ala peato. Faasale le anga tol lima manu malo mai fo ile sui le fasi ya vui inga sione inga o le sui le fatu tu ile tu sa mo otasi. Nga e maunga numero tasi na malo mai fo ile sui le fatu tu ile tu sa mo otasi ya va awao sanu malo lo fipo. Nga e maunga numero lua malo mai fo ile sui le fast ya se umuli le tuunga fasitoma. O nga i fo maunga numero tasi o le fatu tu ile tu sa mo otasi le faitaunga lo ia na malo mai foi le sunga ya lavea Solomona Paulo. Nga i fo maunga numero lua malo mai le sui le fast ya fo sala lilo tu Ioane. Nga i fo maunga numero tolu o le sui fo I le fatu tu ile tu sa mo watasi la auli le mali toa po la ta iwa fosi. Mai singano numero tasi o le sui le fatu tu ile tu sa mo watasi manu malo mai ya mituanai malolo tautofi Roma. Mai singano numero lua o le sui tau watu tu tasi na manu malo mai mo tupua a seve heni a fereti papali o le sui tau watu tu tasi mo le faitaunga le alo ia. Fale alupo tule mai le fionga ya auti ma le avaiseta o le HRPP. Ala tau e sisifo manu malo mai le fionga ya te tuave la faitele valo anga titi yona o le fatu tu ile tu samo otasi. Sa lenga numero tasi manu malo mai telefono David Hunter o le fatu tua ile tua samo otasi. Sa lenga numero lua manu malo mai fo ile sui ile fas ile afionga ya le lua sangato karene o le fatu tua ile tua samo otasi. Palauli numero fa manu malo fo ile sui ile fast le tawaitai ya mulipola ana rosa ale mulio. Palauli numero lua manu malo mai ele sui tau watu tasi. Le sunga ya fa'alatane fiu tua la yona pao. Satu paitea manu malo mai ele fatu tua ile tua samo watasi ya asiata tavui tafu salavao. O le palauli numero tolu manu malo mai le sui ale fatu tua ile tua samo watasi ayolupotea misa Tony ayolupo. Malo fonga kuatia ia o le tulanga na I
tino ina o le whaitaunga le aloa ia po le whaitaunga mua o le tātou lisilentu e tō laulau atu nei ia o le whaitaunga le aloa ia le nā lea sa whaatūlanga mai i lātou o loo mua ia whaapea foi mai i lātou o loo so atuai whaatūlangana o tūlanga o lea whai o pālota na maua i le aso whareile luas fuluiva o kuso pita iane la o le aso le nei ia male nei vai aso atoa o loo whai ai le whaitaunga aloa ia o ila amai ia o le ata oto mai ai loa ia le tūlanga manino e te tau na ta oto mai ai ia le whainga pālota o tātou atu nuu ia mai la tō o le awhapea o na aloa ia i le whaitaunga o le pālota ia matūlai mai ai loa i tōwhinga po tofi o i tūmālota i tasi e 5 tasi i to tonu o lo tātou atu nuu. O le taimi o lea ua toi 15 minute o na tā lea o le i tūlai whā ia ai olo o whanga solo pea ia le tātou ngā luenga i le taimi nei o le whaitaunga o tātou pālota whaapitoa ia ma pālota mua pre-polling ia ma special votes lea na whaatinoina i le vai aso taluai i le whainga pālota tele ia maisi o le whainga pālota o le pre-polling i le aso lulu o le vai aso na se i mamai atu nei. Le la tāle wha ia o loo whaanga solo pēr tātou ngā luenga ia o le taimi lama fo'i e tuina ai ma ua mai ai tuina i lunga o tātou lau papa ia o le whaapea fo'i lea ia o na longo atu lo tō mamalu ia awale tātou taunu unga o le tātou whaitau ngāloa ia moi tu malo i se fuluono ia o lo o whaanga solo i lea so lea songa fua so mua o se tema a o lo o Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga i o loa e whaatotonga i lo mauta ini taulelei toi anangata e mawai moenga ngā o si tutona ni usila whaapea se tino fōa le potumalo lo laulau ai manafoa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni fe aveai maisi a fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua 5 ovalu selau lua 5 O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i ma tuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea ma tuipui o le flu. Pala au telefoni, 255 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu alu. A wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Oh
mali na le Levina Records le vango la Aoauli tal siola da Samoa avno silsila ni ai la wina tu sa on tu ta to wanta ya mai le tu le tio lua apil peninsula in Molidu ma le TV va le malo Samoa inga wenga lo fanga solo le feitonga lo ia o pa lo tai pe o le yai ya le tau se fulu mai le tau na leila se ia ulia la se teimi le va awa tau o le ua vai fo ye tu malo fa pa nota ya ona faitaula ia lea mai le taiao e o lava le vave ao le aso soa Toloa, olo uvai wala wiloa, olo pese aita maiti ole pine ula, osalani malu fisula, o mauta yo aina, afio aisa fenunu ibao malala totama, tupua male au manga. Samoa, ole tanga vai wala wiloa. Awa oe ole toa e manu ya Samoa. Le lupe na fofoi vai moi a ile tanga manisisina. Arofa nene matama ole lupe uiba. Mele se amale a solo osia ula I say pese atu teine o salani malo fisula ala na fama la ulua no fama fale alili awa ete amanaia ole kola e motu itua lufi nei fa pita
talo fat tapo ngale tunu la mtango lini vai aso tala mola no futapo mai o le tu mai fa pitolo o ia mate duina fainga palo telo tele Samoa fali o le unga o le fa ilo ai pe o tanga te palo to wala tu to tama wina malo si sa ele swinga o fainga fa polo kikyo le roa fe male futasi ai pole to te liu fainga malo tuai o Dr. Richard Herr se tanga te tuma o te mate duina fainga palota mai le University of State o Tasmania i Australia. O lo iai Samoa fatas mai sisui fa Victoria mate tuina fainga palota mai le fono tai o le Pasifika, New Zealand ma Australia. O her e le foi le tulang le Pasifika, le foi sanga lue ai Fiji, New Caledonia, ma le tukoki. Sa ia fa ai le New Zealand Pasifika. O le ungon fainga palota, o le avea ma fai longa tawo tele, le fōlonga fate, mo kalase Samoa. Pe o le avea lea e toe a tili wha malosi ai, le swinga wanga iai. Po le toe wha mautino ino, le toe te liu i fainga malo tuai. O le fainga palota, o le roa wheru futasi, sa wha mutali ai, le vanga wha upwhai, le fast. Ia le fast fulo tau sanga o le fainga malo, le patia pulea, ia tau o tangata, HRBP. Sa ma foi ona sa fai le roi pari mi ta mai tali tofi fia mena mi ta afa. A fa tali mo le toi fai tonga fai o palota, ma palota fa pictore va sonei. Ele fai nga palota fai ngole vaso. Ai ole unga sa ia le fai unga ile sfraile, o fai lo ile mo ile fast. Ono foi fa va ile fai nga malo. Fa ia he, o fa tinonga sa fa ta mo ile fai nga palota sa solo ngole. Ma ua wa ai ele tūla lato sa moi au walo whātinonga o iei palota ni sila ma Australia. O le whaonga ina o wala whāteko no losi fau e visota iei le staro tangata palota ma whaitonga. O se stepu tele le iluma mo le tau le leia ma le mamalu ai o le whainga palota. O se whailo manino le ia sa mo o whafau ina au walo ana whainga palota. Ma o tāua tele mo tangata e mate i tuina whainga palota o na iei ina ia mautino ai le iai o le whamaoni ma whesoso ni ai le tau le leia o le ngā senga e le ngata mo tinu i whafo e whapena ma le loto i whale. E ulawa o le whaatinonga o le anganua Samoa e na o matai e mawhai ona tau wā mo tofi le pārmeni. Ai o le ngā senga fau o le whaatinonga o le whainga palota wā tangi ai me ua whai e iai whiliwhilinga tangata e peona whaari ai e her. Ua tau tino le tamai tai sui so upo tupe le pati le leipa pe se tā Barbara Edmonds ia le whaia o sana me se onga a o ios whaia le tamai tai min stau tupe le whainga malo Nicola Willis i lona ngawhai ma whewesia inga sa di le mai i le whali tupe le Reserve Bank ina ua tali i tala i le mawai whafoseiru te te whono le whali tupe a le Reserve Bank i a Neil Quickly i le fiafia le sfroile. Sa se ona whaali ai Edmonds i lana i tūlau o le Facebook e whapea, o quickly sa avea fwoi masui o le komiti o ai inga whaatino mō tupe ar whatupe. O le komiti e whailo na sao tā o tele te maa ainga e pio na ave eli taula inga i le whai masiaki li taulu manga o li taua loa. E la tu te whaato oto ina fwoi e whaatula ngana alo i o tupe tongi e whaatoa ingo tupe po le official cash rate, OCR. Ma am teina le porkala me amata le whali tupe le Reserve Bank, mo le lomino tupe i vai teimer koviti, ai whato a mai alama na whawaina i lalo le whainga malo le leipa i le roa whasimariwa. Sa maasiasi e Edmonds, ina walapta ia le lominga le Herald i lana sasi le tae au le stonai. Ma ia whamanino ai o sana sasi moni, e ulava ina sa i loina, o quickly, e leo se sui o le komiti maro stele whaatulanga ina nei tupe re tongi le OCR. Sa ia whaasa o ina le se ai sa le iloina lana au whainga roenga, ai po isi sui whaipule le leipa. O le taunga tā telo le tau o le soi whanga ua matua i o ai a whianga i tangata maratua o li taia e whaamoe moe pensiona. I se sa i liringa o la ngona muli nei ale ANC Roy Morgan ua whailo ai o la ngona o tangata whaonga o loa matautua i tūlanga o iei nei alatu i tūtau tupe ua palasi si tūlanga pito silio na vai vai atu telu mai le whaalingo la ngona ia o ke topa le roa whema le futolu o le whai unga e muli mai le ni pote le jori sila le vasu ua mawai i le mawaina le tangata whawhautu o tupe i ni isa tangata pensiona ua mai ana te tongi mo kesio lato whale ai o lo whetoi lava i le mamafo le tonga tā o le soi whanga
Sa longo le tamata komisino tangata li taya Jane Wrightson i le porkalame le Saturday morning le li Johnny Zealand. O le fast food pasene o le au pensiona. E na wala to tupe o pensiona e wha moe moe iai, i le isi luas futo sanga e whiololo atu se leni e moa. Ma ia tāwai e manino mo iai e le o iai se mawhan whana i lau pensiona. Ma o whainu mera o iai nei o se tau whangu lea mo tangata uma e televou, ma whiololo ane. I le whaasao leo se leni mo le li taia. Whaali e Wrightson, o le mawhai o no lai pensiona o iei nei pe a whailea, e iei lo whare o mai on te tongi le mo kesi ai pole nofo i se whare le malo, e ngawhatia le te tongi a peitai. E o lava ia i latou o iei umane vaenga lua, ai o lo o iei lava i le mamafo le mafo whau i le temi nei. Whaali e le komisina, o swingo ai inga whaatino si o mi ai pensiona e pe o le talo sanga mo le si ilunga le mati tue alo i ai ona li taia. O le apito sili ato na tinga ai tina mai tu ai ngā tangata anu toa ngao ngao. A wa i la tau nei, e la i ti tiaru tupe whaasau i o la tu olanga atoa mō taime li tai ai, talua i le vala o te tongi e maua, i le vau i tu pāo tangata, mo whawhita Aouli, i tau singa tutusa. O iai le popolenga o le whaavai o whalau whaasaina ni sila le New Zealand Drug Foundation, o role si tiole numero tangata e whanonga matawhi e whalemai mai whalau whaasaina, e veo le methamphetamine, ma le cocaine, e tuwau e whaawau ona si tia. O whaamatuina le whaavai ala na li putifou le drug overdose in Aotearoa wa whemarero whurulima, le sa muri ta ia yola sa whano i le overtelo whala au e tangwhia le vāle wafis furuono, ma le rua whemarero furwha e whaongai whaamaumaunga, o suenga whaapitoi ma liu po le coronial data. O le tamaitai whaatonu o le whaavai Sarah Helm, sa ia whaalia, sa i loa lava o le si tio a whianga mai nei whalau whasaina pe atiu tilo, i le oso tū i lungo ar whaongai no cocaine, ma le methamphetamine, se popolenga tele wa iai. O iai fo i lona atunga lunga o no le tō tele o tangata i leo masani ai wha i loilo i le wha PI, ia whianga mai le overtele o whalau whasaina, e tangwhia. Talonga, e se fulu whaskoa sa mawana ula kapia tamaitai engelani le iwa suma le lua le tolu le skoa. Le sa sasa pala ina ina manusina sa mo le la talonga li tamana sanga i porolangi le taia wana rafi. Wala o sa mo se au vai e whiriwhiria mai tamaitai e leo ta alo ni tamana sanga maulunga. Pea whatusa sa tia engelani e ta alo wha professor umateine koe ki tere ka kongi. Ai ole tonu ana ai sa mau ele tiki ole sala harmony vatau. Sa tau te le iai lantou. A wao i lantou se au mua tamai te isa mua. Mau ni ai tonu ole sutasi tau sanga. I ta amana sanga ri pororangi. Sa whai ina sa mo li ta alonga mua te ole lantou puri Australia fisu tolu i le ai. Ina ua mau ole lantou sala le fasu lua minuti ole ta alonga i le tusa maritosu lua mita le mamao. Ma le pou. Sa ia le famo mo le lato faia onga Ramsey Tomarico ila na au e ule polo mo so fa ile ni scoa e bona li potia ile lo mingale Guardian fa ali Tomarico sa ta pena ia le vaso a to every time I lungo le malae o le lato kapteni ya masu sui matamali I tawawa Power Racer sa li ule lato numero se fulu ya va ta ma fasili ai pem fa na kiki le polo le po sa ngungu le ti sama le fulu lima fa tanga tomate matel malae le te mila va sa o le polo ma fa fo se ona fa longo ina le ala langa fia ma te no le au sa si siva ma te te liu le a fol malai fa le te mariko I le tilo I fōninga fia va tau ma te no le au sa la ngona ai lo na nganga fia ina utau ai te tono su tas tau sanga ai ole maru malo engelani wa awa ya toine ya kanata maskotilani lau si ole quarter finals ole tamal sanga ri pororangi ma le aeto a Amerika o le ata alo mana manusina sa mo le lato pulu le wha ungor vasa nei. O Amerika sa haritusa ma le Wallaroos Australia le tai tosu tasi ai le lata alonga na nafi. Se tasi o ta alonga mata ina telo le ta amasanga li pororangi ua ia nei. E o reisi awa le Pasifika le Fijianas e Fiji. Sa whaia ina ia Skotilani le lata alonga sumalili mai le lo fluiva. Ele jamar sanga ile tu para ile Aoauli ile tu I por le Pasifika sa amteina le fato sina le Flying Fijians mo le pui o le champignon lo lato umia le manu malo ile kaletahe tonga I suva I Fiji tosu lua se fulu
Sa lava skoa e whaafiti le moa le ta alo whaatau tino ma le whaatau di tuatonga. E pe ona mana o mia le manu malo e tama waise le leo le latu whaatau sina e manu malo i se avanoa. E tau sino e iporo langi lulafu ma le lufu fitu i le mai ai o le manu malo i le manu Samoa inu kua lofa le whaunga le vastor wain. Ai ole amatanga le whaatau sina i Apani. Mo le tabar sanga le iporo Pasifika sa amatamanuia i le matati o ni aiwa manu malo ai i a kanate 5 sulfitu su 5 i Sendai. O se manu malo mata ina i Apani sa mai te wina le whailoina le Warner Durns. E pe ona avea maskapiteri pito silon tal vo filfilia le awa i Apani le lusu tolu o na tau sanga o le tau le sa whanau ni sila. O le mana o le champini ia e o fusio le roange le ponga mafa o Alexander Usyk. E talu ai nei sa talo sanga ai mo le toi whao popo le vai temi sa whata pulaina e awa iai. E wha mautu ailo na fusu i alu pesoni ai la o li Joseph Parker. Mo le pui o le lato fusio le WBO olo ia umea. Sa tu ia le WBO ia Usyk ia le tos furuaso e tāpenai se e fusuanga le masinto wai. O Parker lo whatu la whanoina eluina le fusi sa manu malo mumwai. O le atu e whao popo le temi sa whaali e Usyk. Ono se mana o afiai a e uilea. E le inisi o whaamtalanga o toe a ria e ane e whailoi nai. O Usyk o Ukraine lusu whafusu ang wha professor e whai ina sulima manu malo tuyoti e na tele alofi e na lava se fusuanga. A e uilea o se ata video muli nei o fesini ngai se o ngongo na manua. Inu o whailo ai le siva i lungo le whata o whawhiwhianga i se wharingo musika. Tala no ai le vai ngo tala o ta alonga le television Sky Sport, David Higgins, o lo ia whaalau tele ina whai pele ngā pāka i New Zealand. Sa i tā wai, e na tele ai i aise wha mauni inga wha fō mai e ilo aise manua o ngonga. O au se manua o ngonga wha peora a vao i ai o ia mai le siva. Whaali Higgins, a o mai lo e whai pelenga, yep, i leo whate i aise tulanga. Mai e tā wai, o lo manao ia pāka e fosu, o le melea, o lo whate tali pēr. Tala nao le yaso, iai perfile mu le tunu, manui e lava, toi tulao le so. Radio Samoa. Malama le tayao langona le malosifo fa o sofia lo fia le vilia tu e a o emohe la ua usumai tele iala mai saul
Fianga mai Robert Curry Alkamalo si Yuli le divang ole Aoauli Fortuali sfulli mamla fa bidu to chen tonu fa talavan tu mantua malefana wa ngale wa tua ngol dia sungfua O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Matau te whaia ni fo auroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, SEP, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau, pe bala Aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le kampania le City Car watu si tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A matatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Te so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car .nz. Ua o le teimi e whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai I le tauvanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le kauni tikta. O le tama e sili ana reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Moi tu. Amo. Le was full volume le fa bidu to chain link to line tolu fi filanga ngo le fa tasi mel sunga ya Victor o le to mala udanga le entire world and auto limited iona la lua o terra va televan to Victor man o nga lui e ma foi le sa ile dia sunga fua e o le vaita o le to tutong e o la o le utanto ia Victor sei ko man ia rawa to fa ko mo malo te to tulu Amaro foi le malo se tata sulu ya malo le sa malo sa wa sa ya to ya sa le do sa longa fo mo so que ro o que funga ia la au ia so ai ku fa fo ora o nga sa pi ro pa ma kan ko fo ia ava pela nga ka ki pi la lo e dei do kimi ko lo ia man ko la fa pe o nga pi ia man ko le fikari kawa i la o le maru la o le ko samba ia ya la ko ki pilo laura o le fa pe ore pe ma puara ore ko ora o timini so sila nga fa ko anga ye ka kona ia mo ko pero kamanga sa ni sa kile nga le lo ai la o le fa ko Hello Victor, ia oa mai le taulanga whaatau I nai o tarai le nei a sunga fua. Ia wa le wa tau mausi na mawhana whana. Ia, so le o ke mingi so le ko ki singa le ia. Ia. So ia ka ke whainga venga ko le whaapea I kare o le maru ure me a so le ia o ko si singa le ia. O le whala so le tau I le mako I kungi o tau ari whonga mo. Ko ia mato. Ana ia. Kingero tu wa unga ya pisi runga ko wala pisi ho tatro par pa unga sa fere tatro falsinia
malufo se ola to tatu no mai fo ia fo sui pa ola to ta vale se la to full service yam le si fo be ole aso sao tama yo ola ska ko va piko nga u ka penga mala sao tama to o mata ta to te nei o fo to pa ka fo se me o full service o ma ta ta aso nei a fa pe ko se sao me fo mala sao tama ya a veces me meta ahora está más eso me acabo de to ina full service a va ser mo ni sui to i lua de sui por fa ya no va no lo fa na mo le mala sao tama ni va penga le oso ar ka vale sko inga sau kia i ki ya ta le la me alo ki so lo so me ku la fa ka disto la alua ko foi la ia ala ko foi la ia ola ngi ma si si ala ka fa paka le ka vale skoi o nga ka ko sole Victor ya au mai au fa bito a wala sa tama wa le lu mana nei ile mai a toyela sto na ile fa yele ta longa tanto man samo ya fa sai so mo mala e maso no mata tele ta to pesini o le pesino le mata si go ta to fitu ka fo tiso le ta la fitu do sene sai pro Apple ka text ya pro point e moro po pe to ta varia mato fa so fa ngalo after pay utro ta vale son kesi LPG iba ke klama fento vi fio lo so valta la iba sene ona ngalo ya lo so fa mo foi marcando ma tu nota to sei e te man malo fe si valta ile ka to ha pampesini utro ta varia mato ya so fa man malo va lo tu po ya o ero fo lo fa manina o le tato vata mo neiva yaso il tato farisinia ava penga e kau suasene e service tablet to ina ia sumai tasi de matolis tamaki void road ia fai motor service transmission service ia difino matuta vale difino matuta vale lu inisi maulunga so li nisi poli lift poli lowing mas noko pupaje de filtro to neiva yaso a se sai no mo ia matou i tato pupaje fai lo filinga da lo sutala pe mina mata veaso ke pale o fe do sutala ia puk mala no ia pete suma fo tato farisinia ta no fo na iso sabo o se so sani hasta por esta pasau mo ta va fo ta va tuai a fa pe so ta va tuai to in tolu ta li fo tato ta va to in sta va la mo i mato ta va li a to hai pe ka no to fo le SUV ki apu fo to hai las uma na li fi fa ma la ia como fona tu ia se tu me ku a marca tato piki apu ia male soko mo fapi a fa pena so ta va de rumon ke mo fan modify ia so mai ia ta nga so mato ta va ia mo le fa ma nga mo oi a fa pe so si a pala ngo mato fai na si a so mai ma o mai lo le sene to no asi ro pense na pala so ta va le mato ta va le vi mando me le mato telefoni o le office o i va ru fitu fa so lo o tato fa pa ile tasi fitu suru punto o ta pa fo pa tuai que me abrió a matar maile lua suta la te ni a matar veaso se la design va ya se sai como mato a sai su lima e pa ele sai sa lua su lua ngai lunga i tato fiti me abrió a fa pese lo mo tino ya o mado ta va de tono ta no uso Samoa o lo se swani mo we na tulanga sui pa faru ta va de me la ngai furi fa pare ya mato a mau ta so pa makta ta tulta si to fitu ai lunga te plan na ia matou a Yokohama ia ngata kolele o Nation ia fai filinga i le tato farpa ta vale ne be aso le fo winter lo que soli matou sanga uma modify uma fo ina lifi pa ua le pakta sumuntu ia ma le pampa ma le stoko ma fafi tato pika puna mo le be aso a se lau di masulu te menima a masa i le aso tadi ta tole si pe after pay le fai ba de ngata fo le subalu masina interest rate dua tato a finance tato tongi pastai so ngabua mo matano sa mo ba so be mo dia pastai lava maruinga luego joy la mtanga o ding vegaso ia mo ding fo imagina o se tema la sunga ia Victor wa vela wo ia mafunga tamu boni na o to tumala udanga ala tire world and auto limited yona la en lua o tara mo ala sai ngalo sta vale mo oi e mo wa inga mo fa le ia o vainga o mala mo ta vale a mata mai lava i pa io to tono le fiola ta vale io se ia ni da ile to tumala udanga na ala tire world and auto limited los fululima minuto tene le tu la e tolo Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
fai tutua Malau atu fa Matumu ole pasi Ile tu atili o tingacha Ai uva aya O sitini mata ata Chaunu uia pia ua ono Fuyona au chafa Ele o oelea Na roumi ti iai Wa o sau paiat Ai e sila mai A o sau jali mai Ete maliai A e io e mai O te si io e masapasapai O tau mate ue O ai o sile apo Ilana atso fa'afafa Male pulo kiau koe Tala no amai Tele masani ai Pei lava le tangata Le asa o miti ai Ele o oelea Na roumi ti ai Wa o sau paiat Ai e sila mai A o sau jali mai E te maliai A e io e mai O te si io e masapasapai Maungangana Fia pa'alungu sanitala Besa unei miti Beuna o sianganga Lutino amaniti Iona lima mafana Ulana taliwa iuen Ele ifaya fu isunama O ilavalea Na roumi ti iai Fai mai wa isau Vai jalan dua mai O ilavalea O walo fa'ia were the one I had a dream about that night. Oh, ilavalea na roumi ti iai Fai mai wa isau Vai jalan dua mai Oh, ilavalea
Le tau alanga a Solomona e whakatatau I le alofa e le mawhai e vai e te leona tine a ese o le uo I a so uma a o le uso I a so vale na ole Samoa e tu
Tolanga Solomon pe ona toilangi le baile le sunga ia Fiji. Ia po o George ve ko so ile ding vainga o le Aoauli. O le ua toi lus funtasi minute. O le tale o le tulai fa. Fa talonga le ding ma le fionga le komisina o le ofiso fainga pa lota. I se temi o le so. E pe ona awina tu sa mai le Samoa. Ia wala vala mai mo malau fa funga. Anga ia usi mai lau fa funga le ding vainga o le Aoauli. O ka konga ruenga vaso a korni. A le so mulsilfia. Ya le nga maka sfuru ka konga ruenga vai manga mua ka le fa. Fa le aka kuru ma le fa, sa fa ka lua, anga rofi lua. Le nga i fa bubu o le karkas. E alua ele fa solonga longa lua. I le ko kisi la kweli, uma fa solonga mua. A le ua. Ki ala farkas. Fa solonga longa lua pe a mai ale. Le roa mua le. Nga ngai folua, palau di lua, nga ngai maunga lua, ala kau sifo, fale kakasi. Mai sinango kasi ma le lua palau di kol. Ia ka maro loe leo ka kunga runga lia. Swa, ili kulanga la le lau wa, i al koru nga ngai po. Bawe au. Ke longa umai le. Le ngā runga le fai, pe fai mkusi le fia. Ele o kura fai kau paro ka momo. E o kura fai bea kau le basengo le lola. Fa paringi lola. Moro nga ruenga nga, pa fai kau rola i, ka kara rola i o ka ko pre-polling, fai kau. Ka kala ma ka ko special votes, fai kau. Ia, fa ka ko o lo fai kau o ka ko paro, ka rin fai kau mai kuoi, ka ko polling books, i las fale, o nga ruenga a ko wara nga. Ai le fai nga ruenga nga fai kau, i mo mua fa paringi lola, paringi lola po sa o lola i fuai ngu melo pe paro ko i mo kua me fa tena. Ya, pero fa manga nga, alo pi no le saida le ole ya le aso kaya o se o le aso. Fa mo mo ofisa ka mo le skofi. Pa fa pe ma fa nga Alexis al fai, ole fa nga mo nga ofisa ya mo le skofi. Ka ko nga ya ale ya le la so le fa mo le ka mo. Is it flowing? Ya, ora solo nga lele, le foi nga nga kuai nga makai si vai nga ia, fakali nga skutinis. Ora kam fa ia mo skutinis foi ma. Mo maui nga ia dengan ruenga lo fatino. Commissioner, o matu va i sira o papoto to e white pese o male e fale parota why is that? Ya, o case nga le e uma ko ko kuruma, se yo ye le ke me fai ka wele. Palo ka le kumalonga, finka sa fakanga lua ia na ko kule lunga ia ia nga saksi nga ia ia mengo fa mo me ku aka ko io mala ko io ia ko manga fa nga nga ofisa sa ko bala musku tini sko anga rafi ia ko fa confirm mai me sa ka mo ia mo ko fa counting nga ring fa i falpalo ka ya nada mo ko fasa ya le fo nga o ya sa fakalu ya ko kusilo le bunga le ya le banga nga no abi se mo kemdi ya ma fo se me me kom lo fisa pe fa ko le i o ma i o ya si fo ka yo falpalo ko ku rin ka lo fisa o ka ka lenga haya mai fa nga ruenga pule le mi se lo ofisa ngai ngo ku fa ni palo ka nga haya mai fa ya o ngai i fa ki ngo nga ruenga ya ala mo ngai me fa le ku a me lem fa fa la ma mo go mai lu ma ko system me fa pena tulanga na le fa isi ni se ni na na ku mai ko i le a kama si ile ese ko fa ta mai le se ke so pena pa ese que so penga wo ya ia lima cuma sa trade but to al fatino ngol ngol penga pa sa pull out in the last minute what happened o fa fika unyanga ese foi nga no mai volunteer volunteer wala ko ngi malo along ni ko ngi along foi le like along ya fo fanga la le ya vanga nga le fa le ko ya ka fi malo si fa su nga ofisa me fa penga ya ya ole nga nga ka malong ko fa ya wali so olong ko ngai mera fa le ko
Pake fai training, sa fai ma training, fai training al EAO, fai training al AO, fai training al polling clerk, fai training al IT. Al fa fika bianga, eu mai training isi, au isi leo mai. Eu ai CEO ele mai training, ya por arba que me so ya kupu melo fa fika fa pe, ya fa fika isi por telefone fa fika. E mi sto ale mai la piti pusa palo kayo. Yang ko su melo makaka nga reserve, yang fa ko serau kakang mako reserve nga. Ta train ma reserve. Eu la kilo kakang nga fo pe ka officer. Ele mi se so officer ngai ya ko fa yu pa ko le ko. Eu umal nga nga kakang ya haya mai ko umala ko. Nga ako ari fa las ko ngai mga ngai fa nga ka umal officer ni. Ya mama mai ka ko fu le ai ke le mo ni pero le abeso runga ma ko ile officer di. Nga nga le fa kingo ka ya haya mai officer. Porque lo kako kakfengal dengan malo, ya maka kakfengal dengan private sector. Ya yo le ngar wenga ngar komisi ngar ilo le peko komisi ada mi pele ya. Ele na tupu na sa, olha essa fama tá lá no na class, olha essa va, ele sui teu vai, fafu ato no office. Le foi sui teu vai na sa, wa fai bu pela unita, what happened? Ya, le sui ka vai dengan sa ula sa. Ya. Le nga bolu mai yang ka fe ko fai ko, ma fai do ku la fongo, ma ko fo ya ko sul mud. E se la isu le sui le nga fa lo ku se fa le nga su mai se fa isu le nga o mai. Ki mo se mama manga ele ma fongo fa fo ya concern la mai pe be nga sa faka la nga tamel concern eu foi concern lembra ko ngal benga sa fa des ko nga la fa pen ka ese ve fe ngal benga le ka umma lo officer ni es ya Pao kom sino whainga paroko ki kali me me kau paroko. Saya lah siapa nu isi sui tu rual pas le saya apa mai lo piongan today. Langa kasel kaka lenga lenga mga ofi ba ya ngal fa lokus. Langa ka me me mis kaka ko ngo fa ku ko fa formal ki. Ia ole ya kawanga kanga kaya a fa makarang sa o ai me kau paro ko lo fisange no ko ai fui lo que fakanga o ko le fakanga o ko ke mi ma ko ke fa lo ko mai lo papa le ma ko fa sa lo o paanga nga ka ko len fai le mo ko le bango ya ko ke sila ya e lua me ko ke va ya le nga fa ri pok ka ko me sa o ya ba ya ma ka ko nga ma ko fo le pui nga fo lo fisa ma nga me fai e se fale tonu tula mai le fai tongo palo ka vai mo e se ta bo e le se pok yo mai o le anga ia le se me ufiufi ele le ya le fa kanga ko nga lungo ya fio ma ye lungo pikola yo para kanga transparent me le se mo fa le ko o ma sa sa me fa pena tanga ya la wa fio la foi do kumanu ngo o la ka kala la ngo ya fio me mai mama msisira po la nga lunga le fa al meta ua o le mori mau ile le nga ruenga ile fa ngofia. Commissioner, are you concerned that with those who are elected candidates on the sofa laufa ai ngwa takulu no fuanga le meu Ia le kula fongo ia fa nga palo ko pe fa ngofa lo se ke musola. Lo nga vai nga salau li matolu pui pui fa mek tu rafon.
o le soli tulafono se tagata po o ni tagata e fa'alavelaveina galuega le komisina ma le fa'amalosio o le tulafono i kaimi faiga paloka o le kaimi faiga paloka po le election period maka me lasosu kasi o iulai kausaga nei fako'amahe'a laso 5 setema kaimi le fofo mai faikauga paloka so se kagaka e fa'alavelave le pilioka akoa lea fa e soli aku lafono. Ia, ako ngisi kay mukalungo iya. Ako ngisi kay mukalungo tili ro po fa suava po wa ako ngoi. Lelo kalungo ile mama pia pati. Ako we al va felo. There's a fine line. E al me ngakai le va felo me fa pena yo kalu sa sama. Ka ki mai. Sila fiala sui lo to van no foi malo fio pe fe ele va fe. Yo kalungo ngala si le fio ka we ka ka lai to maku ku. Ya. Iya, vet voor je, waarom kan je dit met je wel toch zeggen? Hoe wat je wat er je mij met de keel ja je le je mij ja. Ese número forms de tu cielo ese le hay número forms de tu don o le puso para que was below ono ia forms de ono ia forms ese fundo ia forms Ese li pok fa penga o mai ya. O me fise me kasi al form fa para ko kasi me pa o mai. A fa ese fundo fa para ko con le kumalo. Ese fundo a forms o mai ya. O results o na. Fal palo. Yang ko yung send umamaya pati. Yang may luli ya, siyak yung mako. Ya. Okay ako, walo mo lang po. Iya. Ina sa ili nga ko me nga iio. O iio wa fa le ko. O me ka nga umaro sen mele me ya ma ko le be. O mo fo ko ngol pusa la ya paroka. Ele fai lang ka kala ma ko me nga. Le fa kala ni. Yang fa ko me le fa nga sin ko nga mong. Nga mong nga fo mong. Lua por kasi male nga fo mong ma ko. Fai ku marunga fa pengami sa. To karo sia ala ko ko ngol pe pa ko ngol pusa palo. Did you have any issue, Commissioner, with connectivity with the two providers of internet on the day of the election? Lea, fico pawar isu mai la kami ka amakai. Ya yu ke o lima ko kama IT ho do wa ko kumu mai la ko wa. Sulo ko me se me sulo nga ya. Ngai fa fika wi rai kinga. Ang school le ya me le ya o ngo le sama ko providing nga umai ya doctors o company e lua fa nga. Fala ko sa palo tsana lo fio nga mol fa mga fa ba fai kau lang. Kusa le fa ko fai kau ni le fa. Iyo. Kalau siya lagi ko ngol puso palo ko pe nga mail fa makala nga iyo. Ese si tau baro fio ka na o mai so ese sia o ia ba fai kau wan palo so. Iya, el incident fa pengang ele o mai la ya, wa lo que no fo mai ko piko le, ka fa ko ngula fa na ruenga. Ya, yo so mai ko piko ra yo ma o information ba ya o ra mga fa ka wo nga me ma, ya fa maru ko mo ko fa fo ko fa fo. Ora so ngai ya makaka ko nga fa ka mai me. As a commissioner, I am concerned. Concerned kele nga ka whainga ruenga maru. Kelo ka ngaka ngi ngai mangai ka ngaka private sector mi so soang. Le fa maun ka sianga ka.
le ako kong whakingo ngā ruenga ma le whamama. Ia pauwara sa mara lunga kaka. Ai me wha le kongo i o po le i o. E mō lia la loko la whonga whainga pā. So alo kalanga. Is there a plan looking ahead to the future in your role to make the process easier? Will Samoa head to what New Zealand and Australia do on the same-day election with results available? Is there a process for you looking ahead to the future? Okay, I have no experience in the elections in New Zealand. Yeah, it could be. Maybe it'd be nice to come over to New Zealand and have a look at what you're doing there and look at the process. Yes, we would love to have that kind of process. Okay, Speaking of manual, they're available via boards here to the public. What is the actual official preliminary results? A lot of media have got different numbers. Some have 33 fast reading, some have 24, 28. RNZ have forgotten that there's 30. Can you give us a draft preliminary result? I can't give you that sort of information, but it's available on the blackboard. Like you can take your calculator and calculate, and you can read it. But you know, it in fact se fam kalanga ngai wai ele rope fa ngai me ko se suya I ba ka ko numbers parties me fa pe na ya o akirel mo me la ko ko pelo ko fa ko kanga fu le ha ko ai le fa mangi ngo le o me yo fa ko ngale ha lo ia le me la lungo la pa this is the official count so e malo ya ko sa lo ko fu le pa ma ka confirmation du ma le fa ma o ni la o tanga ta fa le pa ko ai te o te ni lo sa o ma lo ma ko wa ya I nei le u ma fa le pa ko te ma fa u fa le pa ko ta wa ma ko ai le fa sa sia yo foi lunela wa fa ina o no fa tino ngol nga nga tanga ka train e lo ia a ku langa nga ma ko fa o information me ku mai le sa o information ia ko nga me la nga ku per tesa la sa fa ia le lo mai le sa le fe ma lo le su ka wa ia le me sa ia ke le ku pa lo ka le si o me fa pe ma ale fa pe le mama ya la nga ka wa le office ai lo ma ku le fa ki ngonga o ka ko le ha ya me fa ki ngonga nga ko fa ma ni o so ku la fon ka fa nga ia ka nga ha ya mai ela ve mai la lo ku la fon ka ia ha ya mai o le voi la lo fa ma lo office ko mi so fa nga fa so lo nga lo uma la ku nga o le ko ka ula ko ka fa nga lo office so legally e ma fa charge la ku la fon ba fa so me fa le ko la ko fa ya o me nga le po le ma ko fa O le ofisa komisi mai ngā kāre tua ua laka le tau tua mai ka tino ngā lea. Le mtaka ioi lava lea tau iho. Ai se ana le toki e lava mai nisi mai te tono le ofisa ina ia awai ne tu la e mtaka. Ia le ofisa ngai le ako se lima se fulo ka ngaka. E lua se fulo ka me ki temporary ngā whainga ruenga mea le kaimi ngā lenga koe whaile le skala apirila kau sangale kia. Maka hai nga mea yang wat. Le luas furu le lima lua ila whainga runga kai minge. Ko ese la le luas furu nga. Al kouru waka whainga runga lo hisa. O le mako nga runga le whai kai minge mo mga trainga ka kua. E mana tā koe mako nga runga ma. Wala au mai le mako call center nga whai I. Wala au mai advice aku me whai. Oso aku ka wale waku ka wale lava form ma. Runga runga nga. E le lava ka whainga runga lo hisa. E ka ue le mele waku lai mai. Wala am whainga o kilo se sea wala am whainga. Na whaile mele ranga I ruma. I mai si whewhi ore I oe vai o umwhare pāroka. Ka hua ki ngā ruenga kaka ngā. E ngaka ngā ka hua ngā ruenga e I o le vai o whare pāroka le kasi. Ka hua, wang ko I le anga I ruma mele koe kilo viviwi mo me ia ka unga ki kilo kokoa. Fo I kama. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa.
O lo ilunga o le Facebook o le Radio Samoa malana YouTube leo te linga o le whaatanoanga na mo le fionga i le komisina. O le official whainga pa lota le fionga i tula fōa tui whelolo Alexander Stanley e pe o le whaataloina le sui le Radio Samoa e o i le no whanga leo le Jim 1 e tona i mato e le Aoauli ana le la. Wa tawalunga tina ma le tautu mo i Samoa le dei asanga fuala sa ngana o le tautamali e le tātou mafutanga i e poto ale tautai e le taimi sasi la rwa. Ai tupena mai le sao le fionga ia le antou sa veama le polkalame o le ngangai fo faiva pa mai a tātou talami i tunu o le Pasifika ma le leo langi e le nei fiafi mangalo i so leo lo titi whaitama te antou le tualo soifua a te au tātou tui whilo ai e lunga o pēa nganu le ea ia mau pēa le tō vai o no sai a le o le aso tofi, o le aso parile wha mai ai le whaitonga aloa ia, e le o nei, e le o nā nei, e le o tai au, o a le o le aso tofi o le aso parile.